We are so far. We are so far. So for Mamia, we are this far. We are in Kenya. We are in Kenya. One day. No be today. One day. Be today. One day. Only one day. One day. No matter you are. One day. Whether you are president, whether you are magistrate, no matter you are. One day. Obedient number you. Obedient number you. Obedient number you. Abusia Memo ajo Memo akwaba Mamenchia taxi driver osanso eton eniema ne yire ena ye kenke Onoso your friend no just one day one day Okra oye gas fitter ewo esufufu uni name Poku also a taxi driver hey one day Shantung of Shantung Classic. Hey, one day. Kete chao na shahono. One day. Hey, for Facebook. Tara One Media. Yenia bre. One day. Dakurupo. Na papaya kasa. Oksha radio aseno. Na me wo yama class 5 or 6. 73 years. One day, just one day. Wakasa Friday, Adechi Saturday, Sunday. Wow, one day. And the day na ye pre-baby. A day ni bebrebe Ghana mine, Sunyani, brown for mine. Nananum. A day ni bebrebe. Papa ya odawe on share support akura bin channel. On share Andy singlet bin channel. Edi eni bebrebe nanso hwe ko Facebook hwentuma papa bi material papa bi just one day so mama go home ati na just one day ubewu abusia medindi na Poku Piesie fa asemche mesrawo mamentin komo we taw unim sa na no ye din komo bi ye dwumadie ne se entenasi mo obi nsisiw ema obi hahaw enti ye no ye ni prosecutorial power by ye wotumi pa we are the makers and the breakers we are bana wan hweye na on central adman so ye ne ye a ye betuma gu anima se betuma gu aban ye betuma pagya waban enti we are the fourth realm of the state enti yesefo asembedan na no Owura bi di bedan se obi agini sika se odne beko baabi 27 million. Eda na oba ye na me ye mensankyere ne no. Ade achi nne mase ye mensankyere ne bio. Wofa Sompa FM Sunyani maajo e. Ya mo aja. Na boko de. Oh, nyame adom boko. Ye frame na Poku Piesie o so ye frame Samuel Edu meboa. Basan tofa mame da ben na oba me ho ede na si ye nenne ede na si yo madam ase debre na kenika krani me ba Sompa FM me di masem bi bedan mo mi sika ko di obi obe 27 million nse ni ananka me se omfanye mam na omfanye mame na so omfanye dan
I'm saying company passport mama call abako. Okay. Nti me ha na akwaye say ade na akwaye na da. But so me do him na akwaye akwanya ape. Nti na no me de be jam no. Dan wa ma 15 million. Tira dana me bawo. Dan wa wo de asem de dan me no. Oba me office ho na me fra brantie na okasena na we dia me sra wo ma ne radio so no. Edana ofre wo no o ma 15 million. 15 million, sir. Ena dem bio. Nti o he me na okay. Nti joda we ya itemu ya na me san ba ho. Na me ba na nko te me san me ma na be 2 days nkan na. So na me nti ase nti me kan no a o ka kire me so be sende ama me nti anwumre be 5 o'clock na o sende ni aka no ma me. Okay. Na ade ba kwa na na ham kakra na se sika na oji ye no. Me se but so me do him nanka. Sika no sende no raw am fa bia nto so se me yi no nti se ndini yi no. Ya te so. Nti o ha ne wo no. Ya te so saying. Sika no a me 27 million no. O se we sika no a we 1 million bia ye te so. Nti ye te sa sika no fi so. Ena yo ya na. Na me fana sa anti o de me nsa kan sika no de. Na afinie won sanka 1 cedi. Na wo ba na wotwe pepepepe ni. Say ya te 1 million kra na saka 26 million. Say esa o de awurade asenye se o ka se e hawo. Ta anti ma me se ma fana sa no. Da awurade mpo ase se nipa na odo o kana wo be ka kire me no. O team din ti radio ni din ya pe quickly. O se na mfamba radio so na mi din so. Na tu o koda ne kakora no. O ko na onwu ye. Wa won se de ewu tetra haban so. Sa na. So ko na nkom se wa wu a nka wo be den. Oh, kamini bibia. Enti se onwu ye na nyame adom. Na sa won saka even 26 million na. The radio say 26 million it be ya there. Why? Yo, aja. Me da ma se bebre na me da radio nso ase. Se na oba bibia ma ewieye. Nti me nem se kana me nsa aka no betimi aboa me ma me dia ya de. Sure ha ne de ne nsanka. Sure. Te nyame adom aboa me ma me nsa aka se kana de a emi ni je me da ma se bebre. Na me so isram. Asembe na wo ka kire sompa atiefo ne ahwefo a wo mtie o wiase afa na nyina. Yo, be ka kire sompa FM. Te se ya mi amika se mi fi. Sunyani nkru. Okay. Ena me dia se no be damo. In fact, ni amaya man no nyame na ebeda mo obeshira mo. Amen. Nti Sompa asipo nyina to bi o problem a. Le ba ya no man charge me 1000 kura. Man ye mi sika. Nti obi o problem bi a ikire ne so a omfa medamo. Na mo bedi asem no ama ma ono nya na hoto. Afede won se radio. Won se radio egugum. Sanity. Enye FM ni FM, enye radio de radio. Oh. Sa. Ni amaya ma me no asomo nipa nti medamasi. Meba bedamasi. Mate. Because we ukasa o de court and a processing and a yepa na so won say radio na na ye quick e de amount. Sanity. We are enemy bota enti a empanifo de ya ba betena ha no wa nyame nhira why? Yo, me so medamasi bebre nyame o nhira mo na efe no Emma Mpuntu Mko Exripa. Ame. Metamasi bebre. Yes, ye das. Asam ne ba na yahwe Ghana membrem. Me da se kateno. Na yahwe Ghana membrem. Na yahwe se case no ye betimi asolve no amicably a. Enhia se ebeba radio so. Ntiatiefo enye cases ni nyina na eba radio so. Ye frau na betimi ne naka Sisi amika sei ohini bi oyo ohinkase pa obuno regi we mu wakoju obi sika ya asase sem ofre ya pe oba ya na senana oda roma wakonwa no so wakoju obi 120 million nana sika no wen osibo nana Poku Piesie commander oda roma sompa mesrew ka kire nipa ne se nyame ya adoma bosome se ne pepepepe na me so cha me twiro enne ode nipa no part payment e de abrane so bosome nso ye oyo hinkase pa e wo bunu region we mu enti nyansa ni nyina na ba radio so and ya na bi mo se na wo de asane ba na go fa nkwa hen
On fan kwa hin. Obi ba ye panyini pa wo bono regi we mo no so oye public office holder sa papa no na send ba say wom na na do be yinadi. Eba say wo na na because e yankwase asem with no sebe e na ode ye Ghana ni ba. But me hwe ya no me producers say no problem. Wadi nkwase asem de bet wa pacho wajatum dia na nanu ano no sa pepepepepe. Nsanu si bu na say enya nso man ka say na nanu ado de ne de ba ye pacho mesrew bi wo hwa ese say ahwehwem ehia interrogation ehia investigations ehia researches odaroma ye mfiti prekon ka asem keke e wa ha enya ada radio station bi aro asem ko wa na ya gya som kuko no oba ye minya adaje akenkan eye Ghana mamra no the different laws of Ghana and I'm here Loans Recovery Act 1918 cap 175 and I'm a king here say met me agisikara ma brante ya bra enko court wana and I'm running catch him say yes min king can we to me king can we me hear the Loan Recovery Act no and I'm who say no met me afa kwan bi so na magisikara dia mana enhia say be court because o king can Loan Recovery Act na o king can ko akira o say the court may reopen a transaction where the transaction is a harsh and unconsiderable and uncautionable or is otherwise a transaction in respect of which or care of equity will be relieved. The court in reopening of the transaction under section 1 may take account between the lender and the person sued and may despite the statement or settlement of the account or in agreement purporting to close the previous dealings and create a new obligation, reopen the account already taken between them, and relieve the person sued from payment of a sum, money in excess of the sum adjudged by the court to fairly due in respect of the principal interest and charges as the court having regard to the risk and circumstances may adjudge to a reasonable doubt. Enti masolve asa ama court for ho ato mo ama o man no ho ato no ama nipa no de ne kan ho ato no de obagis kan so ne ho ato no ama Sompa tiefo nso wo mo ho ato wo mo ama tara one media target wo de maame se hwese obetumi asiesie fisem na wona enkurasefo nyina oye wo hene no ma meet me target asundua ba obenya ska ama ne yere na ode bi akodwom na wakọ akoto na masomfo so ton banche ne bode no na wo so ayebi ne ka ase ya obekọ fitam no master kodwom ho na wo akora no say ya gas na ase wakọ master okra ho wo fa kwa me ho taxi no obefa obetumi afa na ode sound mind nam say ode on sound mind na obetia ne pe pau na so metimi solve problem na ama ne nsaka owu a awurade bebusa na Poku Piesie sa na Poku na sana betimi agisika ma brantie na ode awerho awurade bebusa afiri me ho wa musa afiri me obebusa afiri me yere grades ho wa musa obebusa afiri me ba afiri ye pani ho na obebusa ne moja na afiri me ho ene ya mayese ya ma no enhire bi e wo mu nso no ebekọ adwuman ebekọ mempanimfo ho ebekọ matiefo na bi aso me yere ene me maso amen mawie enti muncha case nom. Case number 1. Mawie, wahu ya botaye no. This is our target. Enyuma ko bebere na aso asena. Yadi dwumade we ebreo. Me pacho enye danta. Danta na ade gba no. Enye radio ne de ye research identification of the problem and we find a gap and solution. Enye dede keke. Enye nyom keke. Me pacho enie. Mawie case no. Case ya toso mienu. Aye akwam na join me on Facebook na me say dia na ekoso kra wo Ghana dia na ekoso wo Ghana muni kan fa me ko Central Region bra na mesin bra akwam say akwam case no kai akwam case no nana akwam ankwabi ahema wo mo kwaji sika bi say matiefo munim dada so onim so enche be bono to fa de amawo na wiya me do be ko tanoso hwe tanoso nsuo na ye nom no wo mo chenchi bi de niam agumo no e de ba ma ye nom no sanra hu de esi wo tanoso nsuo no uhu nipa dasani mi be yi a kire wo e de na ekoso wiase a nipa kunkum uwia yasom nso nwoyan na asofo binom so aza enkontompo ne nabraba ena
mi be yi sofo maami bi a me susu se one akwada oni mfinhia edunsia twempena na night wear sofo maami no share ye edi twa picture edi ma akwada no join me Facebook me ya chiro sisi ya hwe Facebook de tano sunsuo nim awurade nyankopon hwe tano sunsuo nim ni o ya me anim ni nsanchofo so ye hu niema hwe tano sunsuo na ye twi bi sone edi ye nsuo ba ma ye nom e wo Sunyani ha sei eni nkura aka no hweta no sunsuo mo abranti a wadi mfinhye duonu enum 25 years okwa akosere nyame wama 2 days 3 days or my 4 days wo mko hwe ya wo wuda tano sunsuo no apro through this state hwe nwansra na gu na chi saa no enwansra na gu na chi saa no hwe ena odem ana denchem ba akoda ha na ekire wo se bibi wo ba bi denchem ne dabo an nchen ena denchem ba denchem da nipa ne nchen ena denchem da nipa ne nchen hwe uni ana da ho no wawu atonsuom for 5 days pacho join wo Facebook na hwe ade na we nyina ye namwa hwe de sof maami bi so kire na me do ko Cape Coast abasisi a ena wote wo kase ebonum na me do ko na natawi abacho join wo Facebook ede na asia abayo fe abayo fefe o ohene bi a yesusu se waku abaye de nakwa akohye ne fie tutu e de sirementi akata so amoma kwa akwache no na natawia ana wa ahoma no so ye nsentwere ni panin e wo emfimfiri mantam pacho join mo Facebook na obehunu kwan ya omfa so a wo musie no na join me na Sompa FM Sunyani ya wo bono region majoe Munya maji so. Ye, kafra na men kafra. Mahu manusu ade o. Aya asemo munya. Na wadaroma edie na esi ye abayiwa fe nurse ni ye tunu funu na funu no enya sie ye na wo mutu firi na mo no efi a nipa tim ohene bi fie na wo mo se ye tu funu no firi ye nana edie na esi ye wo mfimfiri mantamu. Yo, the Poku Madasi. Never met a can, it can take a some. I was some day, the Nsem, yesterday, and manner and persuade her. Yes, so a good boy would be a persuade to her. Now, Papaya make an answer for me. I had to find every Akokroom. Sounds so a year, market traders association. Natalia. Flamonia. Mbacho, wadaroma. Etimi reposition ma me ankampe ai. Mbocho se? Mbocho fe de correct kakra. Okay. When you make an answer me, it's over the front end and not crack. Now on the share market traders association. Mankasim Market Traders Association. Yes, on the president Odano. Okay. About Central Region, sir. A good service. Our Central Region. On the one vice chairman, our Central Region. I think I pay away. Now, I could fit to the council, sir. But you know, I did not to free all. In fact, in the next agree, you have all slank sankers are. You can food the number of strategy. Now, my family yaka dying day. Only a bio of Georgina. Or Kifkus. It will fit to college. Now, our interview, I don't is that the two weeks on it. Now, I know, and now I Sophia, I the name Sophie Fair, I a byway, I also for the upper one, Lunia. It's not that I cabani about I could say, yeah, always cool, says, yeah, I'm trading. Now, I know, and now a byway. Otherwise, now, often the market was to put a pump festival. The festival I said, see, Umbra, the should be Ansana, with the Omo. And now I buy again the Sophie and answer. You could so Pompoya and China, this one down to the day. Sophie became is the one. Oh, good market run about the software at the cup of Equan and a cracky. This year. Natalia. Mbocho to basika krama ai. You mati. Mbocho se meti wi a na chere de
ohini a yehunu wo Facebook yi oye tufo hene ewo mankasim mewa oye tufo ewo mankasim barofa akọ awon tufo hene ewo ana meti wo ya na chede ono ankasa no osanso eye mankasim mesafo ene emayowa wo mo ewo mankasim wo mo ku a wo mo dua no wo mo president on your president market traders association on a president enti mpacho John mo Facebook ohini ya ye senior reporter eken ona owo ho no enti nanata mitiwi ya na kire se ohini ya owo Facebook no oba na ye friend George na okọ interview 2 weeks ago enei ye hu no wo ho no eye ohini no ne yire no ni nua ba mpacho dema Debbie, I suffer mom. I Georgina no. Suffer no, ne yere ni nua ba ene Georgina yi. Okay, mpacho twado. Eti akapane dey, I enu create the pen de pen. And the suffer invite I Georgina. I'm about marketing job no. And I suffer the car for marketing run about. I do quite a hidden fee. No any fee so we be back the power if you are going to do what transfer for it. Okay, so I hear that about Monati Emma. Okay, then there are money someone to me. Now, I'm going to someone to me. I got it. I am proud. Minimum, I do the good in cinema. Emma, I am the one I know. It's Sophie and I we prepare the dinner. Said, and also I need them back. Now, I don't know. Ega why ahini SHO official crime no today e ko na jenu ye papa to jade de ya te mo de awa jam de awa ye ko so for ahini afanchan owie no na papa se ma aye so for dem aye so for that baby it's the na baby that so for so for me so for so aye me ka kebe no so afan ya me yes sado this pay ne kuna babu wa ina yo apapa iti ko mo jafra so fu mo da hwe kupo de nim hwe pa to kan ho ono so kuti hwe da gina to ono so ahaya mbro ono so age na za pa no owie no na ti da gina ofensi it was no angedo ya dado so fi ina yin ne wa ya ai akukoju mo kitete phone afra da gina Nebusi Africa one day. Nigeria Wabayo, so approved the game da. 1 fight in Ghana is 500 million. One from Bra. So I send them over with the bill. Now, I know and now, Georgia Nebusi, I find them at me. I get a Ahini, when they can say I know over 150 million. It is canon 150 million. Emma Tassi, and now, the business for first get out, but not in the battle over the bill. Sado in the Ghana is over me yet. It's my view goes all children and papa. This will be me scared to come out. Oh, yeah, and the name that's often put to a janibe. Now, so for the so, obvious the man now is somebody you know. Hello. Abusia John mo Facebook na hwa de asem no ebi a won tie ase me ba ba kire wase ye hwe o abayo no ene da ho no atefo John mo Facebook abayo no ye frɛ no Georgina Asobotwe Nursing Training College me pacho asem chese asem na awre John hwade o John mo Facebook ocha me pacho ben me na be kire asem wuye na asem no eye ma wre ho saa se menti ase me pacho John mo Facebook sofu ni o won se nra me kan sofu maame ene sofu ni ocha me tena se na kire masem no mu yie pa na menti me ho ase yie kwamna de omni nyina se sofu yi ene nana a ne dende eye onya Clark edin no nana no eye futuhene tufu hene ewa akwakurum ewo mankasim okay
na no ewo finfini mantamu sa okay abaye ya na oda Facebook ya wo yama tefo ahwe no message tefo say on join your Facebook because eno am na eso Sisi ade oto he de ye sofo na ye boni din no oye sofo me so oye den oye sofo kita Bible to aso awo kanyame asem na ono sofo no ne yira obeware no ne nua ba the wife to be ne nua ba kuma ne eye Georgina aso botwe no okay woko eye na sin school na ne yiri kuma sa etina school no afen no obekọ okay wako interview sana na omako interview 2 weeks ago nyame aduma abroba ipon kwama na senate for atade bi amafie nso ade wadi mfia dununum okay na wo invite no sofu we no sa oko interview ni wie no na sofu ni invite no sim se omumla no mudi afahye bi okay ewo ho okay eti afahye no mo bae no sa no dey feel say ne sister kunu nti ni kunu to invite ma meko eti okodure no ana sofu no yese ensa bi omde ma na jan se soft drink no ebu ho no ma ye de kwamna onse ko ahokwo bae ho amenu mienu yetim koto ensa don simo bi e wo sa people one bottle nimbi no edema no emso mu de bibi gumu edema abaya no na numu no mu wie no anwumre beto de kire mu se abana busu ahwehwe no be na wotwe miensani omu hu no akọ police station eno so ho de so betim de atoso picture na eda so a address kama bo no watch no entwe bi gu ni ti so a omo hwehwe no ede number se ato ho wa obehun bia na wa frɛ se omo hwehwe na omu hu no na numu ne yese se obusoni nya akọ se abaya no wo baabi se no mo fasika eye 15,000 Ghana cedis emra eye teteden 150 million om de bad ya se ya che obi ne kidnap no se no se kwamna na abaya no om de nsa gum no sofo ne die sofo no oni abaya ne die ohine no anana Clark onya no ono so ne koda bi eye mankasim agadifuo kuo president no awso so yetufo hene eye akumfi traditional council or your divisional chief no ono so ne sofo ono sofo ni yire no die me ba cho etiefo mo hwe Facebook abaya na wo benkum no enani mu no o me no tun sa aba no bro ne se de se no kwamna se na do mo be ye no omo nya nkomade a wo mo ye sofo no ene ohene no to ohene ne fie sofo ne ti hobi eni se de ekoso nyina mo ye no sofo ne no ohene ne ye one eti ba sa ne mu no na ba na adane ato eti kwan mo fa so mu ku no de e wo ma ho eti aba no ye yi na free eye amna ne mhwe ne tem no dabo de kansam no hu na ba bi entwai hwe nya no eti enum na beto de tem se aba na wudi a eno mu nkotutu e sofo ohene ne jare fie no sanka bruse etim nyame mpengu yesere jare e wo kitchen wo ho no eno mu nkotutu ho eno mo de aba no hye na kire se tutu no kura no enye sofo ne tutu ye enye hin ne tutu ye e wo ma wo mo etutu saa de because e yesere mante ya chu wo mo no be kire etu wo mo tutu ye no mo de aba no hye ho na aba no hwe o mo de ne so no manfa hwe ankata no ho o ma anya no mo de ne so no mo wie no reporter ne chirim so mo sa castle so kama eti so si dem o na si ho a onte pampan bia unhu se abibi wo ho no awurade nyan ana mo yenti we na se ba na aba no so unfortunately ne nua ba ko ye Sunyani ono so te se ehwe ne nua no wonhu no na eye wo na Poku ana me o chiame ne mu am ye sofo no ana me invite aba ma ne baaye enti aba na Sunyani ne de kwamna nyame nsia ne papa okọ boss sofo ne nya ne ye so amfa nya kwadworo ana sofo ne se meka no kore ye se akomtisi ne so ena okọ kire se owo ha owo hefa oni o machi ne o manim ko adese na Clark onya oni efutu hene no ni fie a o mu wura fie no o ma wura ma o mu nkọ ha kitchen baabi ena wo moko o moko se o hye ha wo hye he o se o hye fom ha wo hye he o se o hye fom ha ho de etu he so me bacha fameko baabi a na o mu tutu no o he so fene ni ma ndi nya agro ndi wan atiefo join mo Facebook so den na franti hwade o me ba baabi a wo mu ko hu ye no a o kire se o hye ha no afi better abofike me da se atiefo hwe
join Facebook radio aba he nipa na omutu no kire se wo man fara nto adaka mu wa bura wi o ne da wi ye no a o de ye o munyankoma de no e na omututu fam ho a e wo fie no mo ne shem atefo he nipa na wo mutu ni se banche no hwe join Facebook he nipa na wo mu yiyi ne kakran se banche no nti aba na hye fam ho no kono se aba no nso no ne honam ba bie no won se wo honam no ba bie nka de ba bie se ya na eniti hwe eniti hwe ono wo mutu ni se bayira achoko wo eye efre ni sen dua biase no awuradi nyankopon on pese shovel no ebe can because dem se udi agora betete omoko postmortem wo enti otu ni se na be ya ayi shovel no enka no ana emmo no awuradi nyankopon sofu iti pe sofu o one ohene o so wahu san empanifo mi ne di abayo no na ewo Facebook no pacho tefo John wo Facebook mo de mo no mafra afre no mo ne mafra afre ne akokọ no hwe o sofu a oba be ware ni nua ba o wakoba kokoko wa wie o akaso be engagement wedding ohene a ote ateso o ohene a ote nkonwa tuntum so o first na nka ote nkonwa tuntum so a boni Nintendo o so de koye no atefo ko Facebook na hwa de o say o de koye nyina no he chase o sie na Nintendo nyina bom e wo ohene ni fie ho ne kitchen no chira akwa ko hu exhibit police fo akwa ko hu o se na so pe bone ade no so ansai anya hwe anche abane de yira be na wotwemienu okay ti na wotwemienu na mu kidnap ye do mbe so me nyina wie no so omusie no no sabody na anya hwe na chese enche no be se na miensa no de na shafom nipa da sani kwamna hwabayo afefe ba no wofo hwe simu gire pa obenwa kwada hwe ne primary crèche amana wie secondary school JSS abekọ nursing training college be wie ana se be wie secondary school obekọ nursing training college amana do say Georgina Asobochi went for an interview at Cape Coast on Wednesday. Up to now she cannot be found. Her phone is off. Please, any information about her, call on this contact. Bra. So wo ye ne maame ana ne papa. Now but yes me banish will be them on the kitchen for ma. Afei, a chame to asunti ye den e na afei de. Na waduru ba bia ayi sofo no ko kire se aha e no sofo no ko kire. Ye so koduru onso ohene ne basa nso ye so no nko ane sofo na wo fie o. To ko kire ba bia o mo na sofo no nya line no. Ai wo hene no. Enya line se sei na esi asofo no mo ba no. Na esi tum. Edi sofo no picture ohene no picture onfo e wa ha. Ba bia mo ko kire no no akura biase na mbo police fo abaso. A police for mo Cape Coast. E wo Cape Coast ne bo ma baso. Ba bi mo so wo bono ha ye bo bi ma baso. Ko Cape Coast. Asemisi wo Cape Coast. Abrante. Mejo bi post mo. Enti ye bo omo sofo no ko kire na ohene ni dwane ye no. O kire so o sha ha no nyame anim ni. Se wo dino na ye police ni ana o ye soja ni ana ye nsentwani kra na dia kire kra na o kasa ha. Na ajefo John wo Facebook. John nipa na wo mo eyi mrekese. Ene niema efiri ho sa no. Ajefo John mo Facebook aya Sompa 98.9. Me ba cho radio wa hyerew ensemu a esisi. Ensemu a asie. Ensemu agusu esi. Me ba cho osofo ni nie. Hwew, osofo okita Bible ebe ware obi enua panyine no. Hwesa watimi ene obi a conspire. Asie no wo ohene fie. Ohene o. Ohene se na ano saa. Me ka kire mo se nya ahemfu nyina na sabi mpraduasa wo mo ye ni papa enya ahemfu nyina na wo mo ye ni papa tete na ka se wo ye ohene a wote ateso wote konwa tuntum so a bone we be dadi na nkonwa no kura ma wo ni sa nkonwa no sa bone no enkonwa ma wo ni sa bone hwe ohene a ote akonwa tuntum so hwe bone a wadi asie obi baba asie no hwe sofo we gira papitanim e prichi se don yanko so ho unu ya bone afare bone channel hwede sofo ma mi su che we ka se e wo ba bi a sofo pa ni o hwe sofo eno wo fe afa mi be yi sofo a kire mi be yi sofo ma me night wear e de a kire wo sunya ha ya one way as we Cape Coast e bi nso asi me ntwa no abra na olidu omukọ dem ho no me da mabo of campus tie for Johnny of Facebook no mo hwe bi nti de to ho
o lead o makoba bia okọ omusie no ne nyina wo ha ateso mu mepeso mu hwebi yensa ka ne nyina wo ne nyina atefo enjoy e wo ho afi to aso na enti kwamna de event wo kwakire teacher wa chene de police forces wa kire de a ogina ho enti omuntu hwe se no kura ene se mlanto mo nso ehwehwe omunua ba wo modofo eka ho bi no enom kopa pikas ne shavu ba ya omutu na asma omo kan se odene na eche se aha muntu ne sei sofo na ekire muntu sei and munye ne sei anti one we said na ode shavu no ya on person de be kan body no sa pepepe ampena mpo mutu ye nso a wo mo hu ne se aso botwi ene hye ho no ene hyefo awurade nyankopon atefo still join me on Facebook na hwe ade we see was Central Region Mankasim in Ghana o ene see ye enra na ye yi sofo maame bi ne images and emojis ene ne text messages ne voices na mo ka se ebi nsi wo baabi ebi na sie e wo Central Region no you see ebi na sie wo Central Region no wa hu sofo kita Bible afa me be ya research no na mapani din asori ni din ene baabi o hwe ene o mutu no hwe abayo obotwani na hye ho no abayo na ogina ho no ane o hye fom ho 3 weeks mayo fa ogina ho yi fa toto abramu yi ne free e fom ono na hwe nipadua no se onse no ho ofe pa na hwe abramu yi no in fact ochame asofo binum ediboni o binum diboni sofo maame fo binum ediboni o na nkade na besima sunya ha sei sofo maame a we dem patch point of correction sofo maame no asofo maame binum sofo maame binum na nkade na besima sofo maame o sunya ha sei asufufu kwan so ekopem Kenya ase Atronia Road what I say sofo maame a yaye na wedding ade na besima obanye mbosome miensa na obekwa kwahia boga na one ne beda enu ni atefo mo ko Facebook ohin na makoche no odwane ye no hwe wahu ohin no me bayi ni picture de akire wo jaza wo mo sofo ne ko kan ye no wadwana kwa akote ha wudwane nyankopon a wonam na se mbopos for more Central Region abaso hwe wo makwa akwache no na wo akade a wo betimi ayo when you have the logistics and ye nika asembia ni mo wahu we nya de se e ke se ye nika te se de odomasefo mo to ho a mo ye mo ho no aye kwa ka ni odomase ba nnua e chi nnua kogu ba bi dia munya ka kochiesi kojeba o ta se ohene na o ma chena te for Facebook nti ha ya tama omura fio na ohene no udi a wo bebrebe we so nya nwie ofie nti hwe ukum nipa sei sa unwie ofie nti nipa no ukum wo mo de sika no de te for hwe apostle na ewura inside ho no bacha ko Facebook kwamna no mo na esum nti no ya peso mo kan ho bi aya Sompa ya peso mo kan Sompa 98.9 bacha radio tama okokire wo edem ho aya Sompa FM Sompa FM sa bacha ohwa na wa like it na wa share na do comment ya to ase ebe read ni nyina de ama wo hwa de ekoso wo Ghana ha wo hwa na nsen ya te ha ya na msi maya bi nompe na chief justice afrande no di tron de sen CID ni no tiwa wa mo ti ase wa mo nwie baba si a ukita nso no baba si a wa chima fa wase awoda na obi mba nompe tiwa ase yehu omo sa tiwa oboa sa tiwa obowa sa tiwa obowa he baba me se ma binum ye wicked na nga sofo maame be chi akwada wadi mfihye edu enwotwe me se mi be yi sofo maame no ne underwear nyam ta makana nyam de da no night wear me be yi owosunya ha o ha sofo maame what are John mo Facebook shade o nti boss no dey say question am be say nti hwan na yenyini ni because and you be ni software no me shop pass nka the following Sunday to na nka ne sermon nka topic ne be eniawu 2 weeks ago Sunday ne twa mu ansa na we ba be si no o preach eniawu enkunipa enku obi ba e ma wani mmiri obi sika
ohene akonive wahu ekobi hyedem obi hyedem asie no akata so say kwamna pono no mu buani o yes aje for join your Facebook lady we pa ka obekọ nursing training college ne ho fe se green we o de green kura na ye ntoma no wahu obesom oman no asave obi nkwa te say de enne madaroma maji obi 27 million de amana oso de kwakoma na yirama de a start business yi na ma ho nto no obi bawo ka nurse ni kwakwaje ne nkwa sure say we de nka o meka say mewo pane bone akunipa Atefo Facebook we had done no mu wura mu no hwe omu wura dan num hwe omu wura dan num ohini ni fie e wo Mankesim in Central Region hwe omu wura dan num enti na wo se Ghana ni bi ye adewe so ma dwen ho amentiase o mine se mra bia ni mu asa o chia me my report no so mu bie omu tu girl no kana nyema mo se no no Atefo ko Facebook na ewo join your Facebook aya Sompa 98.9 hwe wakum nipa ufie so kora anyefe Atefo do hwe fie no on plus sakura nwie Atefo do hwe fie no fie wakum nipa me susa this is not the first time oh yes me suspect say this is not the first time because aya juma oye I say ko mututu fie ho nyina because nipa me susu se nipa da so se ho but you on Facebook e be politics so o da join me Facebook on be politics so bo hu niam egum wo hu niam regional police command ne ya ma me ogina ho yes na semansi ama regional police command aba bi no e ya de ketwa hwe e ya de ketwa nti the rate at which awudie koso he ye kunipa wo wasa te sabi emwa ye kum nipa anopa mo fra ye na den report an kan oso wo ma hu se wo ma chi nipa nam wo ma toto nipa nam roasted human beings yes yes ohene ne sofu akoyo ohino a king and a chief a pastor and a chief the two major a year ye ju wo mudi the two a year ju religions in years and three boss ne yan hwa de ohene ne ya na ye market women for chairman Emma omo Dario Adwadifo Mankesim nyina Mankesim Traders Association president so it means odadoma no yes now sofo no so asori yes asori more than nipa almost the members equal 400 you see nti ono so dadoma no hwe nipa mi na edadom kakaka se ya no na wo ma di boni se ma chi ombusa won se boni dodo se na wo ma di kedi ayenchi wo mo we achi wo mo nipa dodo se na wo ma kum wo mo a ye hu ye ne we yankopon ma wo mo twan den adadi again psychologically members na wo sha san mienu we ase no o me ye den dia na abaye na mekom so oye tufu hene and oye tufu hene ukwa akumfi traditional area akwakuroma oye divisional chief eba say ya on say tufu hene no ana na me say wejin no atipim hene no no hey Atefo ko Facebook edom we kra de so ohiri fi enini because omo hu bi da omo nti bi da say fi ne so no wasibi wa chire na onya nipa kum onsi bisan hwe Atefo dwan Facebook hwe dom a wo mgu ho hwe dom na sa na bro sa nya ize o de ba ku na te anasefo ebi nso na begino no ni nua na anasefo na esu no o se menua o se say ya chachani bi su o se say ya the same thing achachani na no yonko achachani sebe kafra wo mu sie no nana wo mu sie no because of achachani nti sa carpenter ni na nsusu adaka no nti eduru ba bi no so wako asiye pen so wako so wo mu yifunu afiri ayi mpam dia to da unse to do bia ya wonkom sa ye kwa bi nam na sebe achachani no wansusu nti na ese wo mo de hammer ebro so panyan achacha no so mane yamre nti ni achachani gina ho the same thing the same thing you see nurse ni na ogina ho no osu egu ni yam e na ose se nkrofo ya omaye we se yakum nipa we no ye wode otu amana no unim sa ya ye wode o cementi so ontu ye wode o mi akora ne kon ye wode ade nsa no ma no ye wode odi adrogu nsa num ye wode o woro no ho nti eye cartel
nti nurse ni gina ho so nyina no edom na egu ho no atiefo de hwade hwade o hwedom na egu ho no nipa na omudi saabo no saa nipa ne bi da so wo ho ebi wo ho saa nipa na omudi ho hwɛ nofo na abui hwɛ nofo na mudi nofo no na abu no hwɛ ba bi atomagu atiefo de hwɛ atefo Johnny of Facebook na hwɛ ba bi atomagu Johnny of Facebook hwɛ eto na mo de nam a wo mu shake say no shake ma hwɛ eto hwɛ nefo hwɛ toma wo de hwade hwɛ ayes chese awu burade nyankopɔ ade na menka po biu atefo Johnny of Facebook na hwade hwɛ me ba yi ma me no ayisofo ma me na kire osisi a boss yes dear yenya ne nte yese girl ya oda Facebook here di na we o free yeji area ho ahafo yes ayi Bono East yes nti yenya ye senior man ba correspondent ba ko Alive FM o free yeji se fie ho nti woni ni nkomo yo ma me ni ai eni enkomo tachi ni nkomo sama ka kire say Sompa FM wo ho ye ba ye kan ye yo abon nsem ma me eye producers no wati tachi ma adwo boko there tachi boko there na ede na metete o masum se abayiwa yi sa ofiri ya region we ya mumpacho eyampa pacho sanete etisen sɛnea na odi kan kaeɛ no nokɔ abayewa region ya mu na ɔfiri ɛnka ne brɔn afɔ region no ɛno amu na ɔfiri ne mu pɛpɛ mu deɛ mɛtumi aka senso aka sekuti sɛ ɔfiri Bono East ɛyɛ yɛgyi kodium ha yia na ɔfiri enti ofiri kuro ben so saa ɛwɔ yɛgyi na meka sɛ wugina hen na busuafo hen ne maame ne papa wɔ hen ɛtia me ne wokan abayewa no ɛfiri yɛgyi the district capital Pro district no Pro East district capital ho yɛgyi ɛhɔ na abayewa no firi ɔmame nso ɛwɔ yɛgyi ha ɔpapa nso wɔ yɛgyi ha na ɔpapa yɛgyi ha na ɔteɛ barely 2 years ago ɛna ɔpapa firi mu a ɔmo yɛ na yie nti mpempere mu no ɔne ɔmame ɛne ne nua ketewa ɛna ɛte yɛgyi ha a ɔmo ɛbɔ ɔmo bra na wadaroma ɔkɔyɛ den wɔ mfimfini mantam mu hɔ a asɛmwe ekoto no far away from yeji okay omami wo mmofra nsia na mmofra nsia no ono ni oto so num na se ye wo abayewa bi ono so di nati a mpempem matimi aka se wadi be 18 years na 16 to 18 years na abayewa eko school e wo sin e wo Kumasi na owie no ye twese ne papers no ense ebi enye wo nti o cyber ye ha e betro ewo prime senior high school ewo na owie ebe owie school no na se waka ni nyina nti na ewo se of school so na omami twese enna medjuma wo ye no abayewa ya na obafia obeboa no ekopim se owie school obesansi kakra nti na omami no obi a wotonam ewo yeji ha ya okonsia no kotonam Sompa hono bi tse bia ene ukwada di kopente kosiada bedru a omesan ko dwom die o ma me tutu Simon ewo yeji ha ya na odi ko dwom ekokoton ejuma ya na ma me ye nkaka kra abayewa ye kana se me ejodi na aso botwi enso ebo ma me ekopente ya bi eye schools no adie kwan se obi ofoso contract schools ni mu bia no ebetini out of form enti form ye fa no enti na e wo so ko interview no obeko no o si o ko interview no e wo ke course etanse ankapo psychiatrist school I wo ho no e ho no onya admission okay oko to anadisua so e wo ho enti ebra enani 2 weeks pepa baba e free okra o mame sana wo free ya mi sister ono edi mechi ye nurse ni e wo Kumasi Mrs. Anakasa Tikuna Francho, but Oyejuma wo, it is Mensia Government Hospital. Yeah, hospital na meeting kind of Capra. Okay. And see a blow of the Gihano, or call Ninia Penny ho, a war, Kumasi Hoa, or Daho, and Sana de Tiano, or to us who call Kitku. So, see, near Penny no stress, a blow of the Diana, a de Tiano, or no kind of Kodano, quine, a war.
station okofa car okay ebra ni nua kuma no kodru Cape Coast nso no ofre no so sister makodru after interview ni bibia so no ofre won se wa wie interview no na ne ebu ayemaye hu se de mai na di na woni pe ebra okodru ho no okosia abranche bi ano no so wo school ho dada we student a ye tete oko sumo no okosia ata ni pa kwanti ebra owie ye wo to okono oni nipa no komoje no ipa so mami koja okwanti okoja no kwan kodru ka kwan na no okay ebra odru ho no na abewa no chen se ni sister no na ye the Sofono suspecting the sofono suspect no chen so we are one friend no ba be pa no na for the nako okay eti obo ni nia na okotu ni sumo na manye se sinetenti according to information I get that say omoja kwan no ho na sofono ye den e bae eti sofono be fa no that was the last time I'm with him about the way eti obefa no na say ye say abaiwa ya ye nka eti ni sister penya na ni kunu enene ye sofo ikwa na pray say ni mi akuma na ba ye na because of na won nka enti of that because wa ba be ye na no ma me say we bo bibi na mama ona mo tia say so mo prefer ni lines a enko. Okay. And I'm so sorry, I'm not doing number. Ebe ni phone ebe social media say abaiwa na yira. Eti ebra na ebe da social media sa no. Because say mi hu. Eti mi hu ye na na majuma ntino. Me so ye announcement na mi so we bi ema multi media e aduma fam. Ema omusu e announcement ni bi back. Ya ntini nta ya ntini hu popia dia. Eti abranche na ono ni ekodi nsa wo so school man sana omo pa so for mama no be fa no na ehu ticket no so tebe o ti dey abaiwa de me nyi so se wayira na the last time I meet him no o si atimati ene kan se oba be fa no me gira o kan be fa no enti se bi ni a ye ndita so no abaiwa no e wo ni enti no mo se omo prefer sofono osi wo ni abawa no bebi owo na ono wan kofa abawa bia wo school ni abi etia obi so hu se obe fa no na afa ni o kan die timu na kakra eti edu bebi no ofre osafra abusia fo no se omo se up to no mu abawa no dia ono wo ni spiritual father dia osusu se omo place kama na obetia ye nyakuma de ni nyoma bia ma watinya kire de bia abaiwa no wo enti abusia no manu 15,000 that is 150 million ayi hwana ka say abusia no manu 15,000 sofo na obefa botwe no ede ne koye no ono okay to aso abusia na se me wura abusia fie nkomo amene omu biye na me bomu amane se o manu 150 15,000 that is 150 million na ofan koma sa for the puta fada no mo nyanya kuma de no mo jefe o metini ahu ne tire kwa na buja cha ne se that side de nya de o menya o mo nya sa ka no ma no enti o che o mo che so for no ni yem na o mo hunu se bibi eta ne wo ye ne luckily ni abaiwa no so e de ne ti ni no eye so ja ni wo kepu so enti omubo na manye data so omu nje to funa omu hunu enti ni ticket ni ade no na omu nya na mo ano mo ko tu no se eto mu tibia ba o twitwa bi sofo no tibia ba wo mu twitwa bi o twitwa bi according to abusia no nkomo omu ni mebi ye no na eto mu twitwa bi na ho na omu bi so ni fake a omu ma ebro etini mu kakra na o kan se o obeka na abaiwa no wo ni ho yo abaiwa no wo ho dia ene etrewa bi yo bia no ma yehunu na ni hu hia bisia nti so obeka to onka nti ebro no timi na mu born handcuff no afu die o tete bukwe na abaiwa no wo ni ho ne bom wakunu na wakuna owo hi
in the end, a moment to pressure on the son, and it's all show my clear copy. Nana, a crack. A fear. What do you call the daddy? Na brother, what ye? Daddy Hawk. From Hano Matu of the Abewana. Oh, ready, young coupon. When in the Abucano, it now, according to information, so I gather or Abucano, on to a bra, Toponosia, or Mubana, Doris no. Doris no can say, so who took me now in the Betnadia, young cookie. Na eko yiwe di nti abusia nti odi no ba fi omo chete wodi no ba fi kura no so for e be kan progu omo so se o ba no okura sika be 300 million eh e ba fi ho na sika na ira eti abusia no e na omo bi e fa ka no eno so be na sembebre abusia na obepe awade wo mu no o se abusia na wia Nsem for na wia nisika 300 million 30,000 Allah enti abusana tese oma ye ni omekia ye bia se bia omegu ni pa wa pasta no se ni kweso di sabaho se ni so ni do mu nti no na e kana se eni so oma ye bia oma mu enti ever since oba ye o ka se kana yira no abusana ni oni omu ni nkomo ono to awon frɛ omuso amu no e kopin se sa se ni ti ya wodi agina so afun eye omudi se ni ti mu bitaya ni actually enti abukano e chese omu yen ti ese na ene holiday no mu se sa kenne omu sabetin samu no because omu pese ebete ewo motra na te ewa ban samiti aka ban ye autopsy wie na omuhu kwa efasu ma ye kunu ni ye osa aban ye bia na omajai emu na mamu na kama bete no kwa brenti minu kan abusia akomutie ya koto amina ye bibia to ha na ni adom na amutaka body ni bia ene omuche hukra omete no kwa bre na ntina chese wo mo de abaya ni funu no ebeba yeji ta pepepe na baija funu no ma omudi a omudi mu no beba no ma be si ewa ha entimitio ya na chese barely 2 weeks ago be na wotwe mienu ko na wotwe miensa nie no na abayo na owo 2 weeks and then 2 weeks ofukoma ukwada systematic ina ofukoma ni 2 weeks process a ofukoma and then 2 weeks a ofiri krom ha yes awurade nyankopon enti sese no abayo abotwe ne maame no wan wadaro ma wan ne maame wo yeji ha ya nti ote asemi no how does she feel anafa no ko fi hodie ni ko pre kese munu da ho a ye jam no eti ni ajajo o mu tani fi ono ni nya sentisia ate for John wo Facebook me bacha abayo no tama onya nwuye no ena wo benkum no hwe afei sofo no ene ohene ne kabom kokun ni wiye no ena oda nifa no wahu abafke pe unyame sumpo ni mame na me no wahu ya de on be yekurant meja asore de mi huhu ne de me tete se de asofo binom ahemfo binom ene ahemafo binom hwe de ankobia ahema so kire wo area afezen area 2 me wahu yekura na de be no me ametima asore wo aso ndem because I've started say me ama me kura me na de kura na ekosi me da say no I touch me that's why unia azida nya me de ba cho de be si bia onye ochra no pa e be frɛ why matimia akaka se wo kromfo a nka ba ha who praise the Lord upon na crucify him by anything when I'm somebody na be your kromfo when I'm somebody na be your udini yes I say me as a every friend
fifra jamama yes asem ya sepa sami anase sawa ho hwede asof maame bi se kyerɛkyerɛ okrumu ha sei se sof maame just last week or last week ago sorry 1 week ago sorry sofoba aye revival na maame hwɛ ne team of the revival na me kan kyerɛ wo ɛna me be yi sofoba no ne to miɛnsa kyerɛ wo onim sɛ sofoba no waware ne yire yɛ adwuma ɛwɔ memre ne kunu yɛ adwuma ɛwɔ government hospital ɛwɔ Sompa sofoba sawate me be yi to ba ukunu no onye medical doctor or pharmaceutical or pharmacist but mo friend the doctor oya adwuma our Sompa government hospital so ni say Sompa makoda so ma me say what 3 me ka kira wo say oba na odine to ukunu no a wo san so ye certificate koma wo mpana na owo America no okita 2 birth certificates the same child with 2 names Anyway, so mama, o image now send koma akwada na esusu se ompana no na enne ukọ ho police station ewo charge office enne no enne me say ebo 4:45 na wo so for mama we na wo Sunyani charge office o de car ash bi ene ko ye ene wo hye lace ene wo hye wo so Piesie o car no number no me mo o te hwe Facebook hwe sof maame hwe de watchro akora na mesusa onne twempena hwe I hope your penis is not hard me be you night wear no o night wear na wo send ma akwada no me be yi akere wo sof maame no o wo Sunyani ha oba warefo a wonyem bosome miensa ena woni boga kodae ewo enkran ote sof maame onim same wa consense ukọ bu akwada wei twa na chimpre 16 times ema wasem ko charge office sof mami papa na owo America na otwempena wo ukunu na chi no sika ode abrawo no eye close to 9 billion me wo ayi your friend is saying transaction na ewa ha udino B ene dikan ena A ene twato B na dikan ena A ne twato udi na voters ID card so no enye no ena ode aye sof maame no sawote dwan wo Facebook mi be yi ni night wear no e de a kire wo wa wo de akoso wo wiase afi maame ne agime foni nkomo na before no fa me ko tachiman yame ya adom a ochina wagime ana aha ukọ abrochira bro no oboso wa na wote wono ndi a wo be kasa no ochina nyame ya adom a abrante we hwew ye kosie na ochina e wo wanafo former constituency chairman Josare ne ba abrante we ya hu no Facebook dan no join no Facebook ya de join me Facebook hwew o mu wuram hwew ne mpena ye friend Susi so wahu abrante na oda ho no hwe moja odam ne mpra wo ye friend Susi oya adwuma wo Tachiman Holy Family Hospital ne mpra ne papa ye oda ho yi papa yire waware one na ti wana aifani say Sunyani ha sei ne papa Josare asidan de amano na wakoyi sika close to 1.6 billion ne mpra Susi ni free Dubai aba one ne kwa akwaji wo mani wan first kara ma ne yire no o de atwam kwa Tachiman kwa akwayi e de sika anum anadwo wo ma de 10:30 na ote ya ne opie ya pe biepono no first kara bra oyi sika ma na on de to hwe nanum pom ana da ho no ya kum na to aya ne mpena ne fie awa Tachiman na de yame yakura ne se ochame unim se sikapudo we nyina na oya adwuma oni Newmont no sabi omu amoye mobile money monka fra menkase mu nisika ba hwe se ukunu ya adwuma wo Newmont aji close to 100 million a month na
Bobia for adwuma friend mobile money no ebi na wo yere ye e wo penkwase. O yere ye mobile money. Menkasa ntia mobile money for mesere madawroma. Menkasa ntia mo. But you know for sure say be my shoe say obi ani kunu ye adwuma wo Newmont. Na oji bosome 100 million. Now what may you close to 1.6 billion? Dear, nyamin no kura nimini. Enya de obeka se ne yire ye adwuma osi mobile money. Do mobile money ye adwuma de. But be in my shoes. Hwe ni moja ne gu ho no. Hwe ni moja ne gu ho. Ne mprada mu. Na sofo kita Bible. Ono soso ne yire nia ketua. Wa frɛ no se bra be hwa ade o. Hwe no so de asi wo Cape Coast. Sa ofri brahafo. Hwe wo. Wa wo de ekoso wo wiase. Wa wo de ekoso wo Ghana. O nsɛm a esisi. Afei so oba krom ha se ye Sunyani ha se nso a. Hwe sofo maame o a ogina pulpit anim preachi a na anu ada fieda. Okogina pulpit anim a o preachi ya ma na anu ada kora no. Wakoya revival ye no. So hwe sebe sofo maame pieto pa ehye no. Ene ayi atade a ode ye ayi banner flyer now ye bia be ne to me be yin for yin dia church no Facebook wa Jimmy heba ena me ni be din komo Dr. Majo boko de Papa onso Majo yeja papa onso hoye Nyankopon adom ye krakram na onso e boko Bishop James Walker onso Majo Yeah, boko de I'm yes, Ravi. And I mean blending near maybe a bay one and tansi. I just have some panko and I will be a ha. Whatever ma ye tati wa Jimmy biso a Jimmy. Edini ye say Pacho idini ye wa Jimmy Herbal Center. Wa Jimmy Herbal Center. But you can say wa Jimmy Herbal Center. Adwuma bank ena moyo na dien ena adwuma no so ede moyo E da si bebre ye di kan be di kan achia ye di kan be di kan achia Sompa FM for etifu nyina na Wajemi Herbal Center eye dwumaku a ebibiduro hu kwa adwuma ne yeye na ye ba ye no eye enkran na ye hye adwuma di ase ena ye ba kumase nyame adom Sunyani ye pie ha na ye pie ha no ye hwehwe mu a musuni munte na adom ho abo ye hwehwe ni hu ko Sunyani no omne de ho be bo ma bibia be Zip can you to not sure. What you want? What's your
Zip, can you do? Not sure. What you want? National. Zip, can you do? Not sure. What you want? National. Those partners. Bravo, Manchester not on the same Okay, so be empty. Okay, so be empty. Yes, I can. Yes, we are.
Chugwe na do town obi anwa ada wa ye ngafunu mo bonsu yan se ngafunu nje no en membefu ma bo jan isa ka ba ke bono we ke be gugu na hwede sim banko mo nanu wo wa fase fo wo di ma fasa mo yemede ko fa mo ni chinu kote o funu chugwe na kana fu yina hu na de mo smisi mo na de mbonu wa ye na wa ye na ngafunu obi ko no nje la o ye bon no nje o fa mo ni chinu kote o funu chodo town no de mu kwe de mo pin fu ya an so kan o bon o man one way the maden na ya so ya bren ya so ya mu ntan do town no bi anwa da wa ye on fani amaji chinu kwati no fani ntwegwe na do town obi anwa da wa ye ngafunu mo bonsu yan se ngafunu nje no en membefu ma bo jan isa ka ba ke bono we ke be gugu na hwede sim banko mo nanu wo wa fase fo wo di ma fasa mo yemede ko fa mo ni chinu kwati o fani ntwegwe na kana fu yina hu na de mo smisi mo na de mbonu wa ye na wa ye na nkafunu obi ko no nje la o ye bon no nje o ba mo ni chinu kwati o fani chodo town no de mu kwe de mo pin fu ya an so kan o bon o man one way the maden na ya so ya bren ya so ya mu ntan do town no bi anwa da wa ye o fani amaji chinu kwati no fani ntwegwe na do town obi anwa da wa ye nkafunu mo bonsu yan se nkafunu nje no en membefu ma bo jan isa ka ba ke bono we ke be gugu na hwede sim banko mo nanu wo wa fase fo wo di ma fasa mo yemede ko fa mo ni chinu kote o funu ntwegwe na kana Madano. Trasu. Okay. Oh, tell you, I say, damn it. Oh, yeah, Papa. Oh, yeah, he will come to put him. Oh, yeah, to put him. I don't know, yeah, the mother now. Well, you have to only fled the one I'm the so go to the now, Miss Fish. Now, Fundo, one of them better. One way the mother. Some me a bear come on. I'm not going to I'm not going to be the mother. I'm so for me, the sofa, but no, some see the sofa, the work and also made Mammy. Oh, tell you, I say, damn it. Oh, yeah, Papa. Oh, you're here. Watch to By any time, I can't suffer me now. I yet say, I have been a connecting training school. Them name me. What do you want, Bramana? What do you want today? I want to you can walk on me in your brain. In Siensu today, or Papa in the book. Genesis, more person penny for your him. Baby, I didn't do no one. Me who dear men can. Me who dear men can. One say Obia Wuda Nempana dem. Last week, me knew Baby Bedding come her damu honey. Damu honey. Damu honey, Tachiman, dear, would damu honey. Susie, or yet more Holy Family Hospital, Tachiman. Nempana, any abrantie we. Need them and the Yakobun too.
1 point something bill ochena ye kosi abrante we friend Kofi. Your friend Kofi Magic. Ne papa any former constituency chairman Josare. Na nano me koya bakosem na me hunu Kofi maame. Na me hunu Kofi yere. Na me hunu Kofi yere adwuma oye. Na me hunu sika Kofi gine bosome. Na me hunu sika odi kosi ne mpana demu a. Ye yere nom kasa na yenti a wanhwe ya de beto ye ne. De beto ye ne. Se wo anka be sie wo papa no. Ochena wo papa de wo kwa kwhye fom asie wo because of niema binti hede koso region num. Ade ache ya hweta no so. Hwade ko Facebook hweta no so. Ode hwade o ko Facebook hweta no so. Tano nsuo na ye sabi mani panya bi nnoma ye de niema frafra mu no. Na wotwe me nsan mu ani o. Hwe wanhwe wuntimi hwe. Wonye boda wuntimi wansana ne go sa no. Nipa na wawuda tano so nsuo ensuo na wo mo sone so di bibrama ye nom a ye fra no ayi water wells no. Ensuo no emu na nipa dasani akum nipa ato adam 5 days ya tina kuma ya yin brebo ne chese ne nsa ya tu ya twitwa ne hu awofke ma foforo he untimi hwe ko Facebook na hwe ade wo ye bolder ko Facebook hwe ade o sa wan hwe yi a ade e friend kotodwe sei kotodwe na ntwe kotodwe a ya hunu kama untimi wi bibiu he nipa dasani o wakum nipa wakum ni nua nipa ade na kwakọ tunsuom akwaji sika wahu usi we oyewudini usi we oyewudini onye wudini o wahu de ekoso wa bisim usi oyewudini we de watwetwa nipa ntuso oyewudini hwa ba akoso ko Facebook hwa ba ako san hwa ba ako ka ho hwa de hwa ba ako ka ho unu ya ne da ho no hwe uroko Facebook Sompa 98.9 we ya nensa na omu tie no antio na waseme wo mu se wo mu ko hu no na denchem ba ko da ha e wo nsuo no mu ahara na denchem ba ko da no e wo nsuo no mu aha de enyan papa anu eden afa hwe wo mu tu ni ketrema abafke mamba bi wo mu tu ni ketrema no wo hu de ekoso wo wiase yame yadma next week me de nkrofo be ba fie ha sei ye ba kire am akromfo a wo mo ewosunya ha sei kromfo hene sa otim de ne ho ka dan na wayeda ewosunya ha akromfo nyina hene otim de ne ho ka dan na wayera we ye ohu hwe de sofo maame nso e kire sofo maame o hwe me ba be yi sofo maame na kire hwe sofo maame watimi anyembosomi miensa ene ni kunachi no one boga ada won kanan amuna ka chese onyim boga ri discover from 18th March 2019 kwapim 27th June 2022 equivalent to $89,251.92 what the baga na scammer 9,943 opipi do 10 billion so for mama na make no so for mama o se me boa me what transaction from number 1 to number 2 so for mama o china nya me ya adomo a me ne ompana na no wo America no ompana na no wo America na onye mbosome miensa ono da gu so no me ne bedi nkomo ompana na wo America no de one ne da ya udi bosome miensa wo kan no wo drops fu ase ya ugi tu ma me wo ho records da ha no sampana no me ne bedi nkomo na me ne ompana no ni nua ba de wo send voice mbebo voice de a kire atiefo hwe sofo maame na me kana odi fake certificate no ye birth certificate no sofo maame na ne makita two names no na no oye reviver e wo Sunyani ha he dresia sofo maame odi ato ho Operation Carry Your Samuel. Push that baby. 1 Samuel 120. Naso kora mo single 120. So for mama na make no. Operation Carry Your Samuel. Push that baby. The theme. 1 Samuel 130. Now no fear they are 16th September.
ɛna ɔyɛɛyɛ ɛwɔ bunu region wei mu sɔfo maame na meka no minim na sɔre ni din bɛ wo sunya he ya wa dressing ko Facebook he sɔfo maame no hwɛ dressing pa ɔde address de ayɛ wo fɛ ne sɛ album ana logo flyer hwɛ dressing o hwɛ sɔfo maame dressing na wase atwerɛ hɔ the Hannah prayer Hannah mpaibo enti Hannah ekoba mpaye wo Bible no mu no atade we na Hannah hyeye ena sɔfo no busa ne sɛ Hannah nti buru na waburu sa na sɔfo na Hannah say memuru ye na mani na bre ena say Hannah's prayer and is that how Hannah said Hannah address ye ni operation carry you somewhere push that baby you push that baby so mommy akwada na wodini koma Sunyani CID for say akwada na wu no awofke fami to na memfa bishop nto aso na afei wan say so for mami we ya meka no emre oka say akwada na wu no so kai voice no mo oka kire ne say akwada na wu ofre ne mpra na wa America ni nua ba me kire so for mami no na kuma say akwada na wu ena ni nua no emo amobeye case and investigation kire me say wo mo twi no mpeso oni akwara no bekasa no ni mpra no wa America no efri America e ba Ghana say ada na me ni wawo na mpese me hwe akwara no na mpese me hu no ofri America ba Ghana ha say because of say unim na onim of mama ni fie because 10 years of mama ni BT kranik kunu say or call revival wa kra sa tam no na America ni na ye dey waba ono so waba wa chera 3 weeks 1 month no na kwa kosia oh me ko waiting sa oboa okọ sex okobo dwaman na dwaman ni mu no ena sofo no e friend say abrantia ne brand Camry enti o ka kire no se akwada no oye sofo maame ni nua be ma be fa no ko Holland no say what me ne wa wo betimi be fa akwada na ko Holland without telling me okay without telling me unkan kire me afa de wi a kire na odi sun no call say mpacho hwe certificate enti ho na okoka kire a police for say akwada na wu and a police for Sunyani say kofa death certificate bra me ba cho death certificate odi ma akwada no oni nie o se akwada na wu nti o de certificate we free aburochire say o de bra Sunyani regional CID for say akwada no a odi ne koma ni nua wo Holland no akwada na wu and the police force go and bring evidence and the evidence of death certificate here enie akwada ne din na wo so no doctor no na wo ho no pacha akwada ne akwada we ye oda ho no akwada sofu maame no de ne ko kire Sunyani CID force tama na akwada no yareda Holland no Holland akwada yare ni o de ko Facebook John mo Holland akwada yareda hospital bed oni ntuma we asasa we Holland akwara yare ni o de hwe we beshit we Holland beshit atefo de ko Facebook mi yin mako ha evidence ni mi yin mako aha nyina de ko mo police for sia de osunya ha se akwada na wu enti hwe we o kire se akwara na o Holland mpaso ni akwara ni o ana mbusa no se ne wo de ko hospital no fama evidence e kire so de ko Holland hospital ave mi be yi Holland yes hwe and o se tama wo mde duru abrochire emergency no akwara ni se no mde ko o de we nyina koma posifo a ewo Sunyani o asema american policefo a ewo Sunyani does to have this document I am showing on Facebook sofo maame no kodi sa ntro no e kire se akwada ni ne afesa no fam ko ba bi abrochire ha bi o and o se policefo se ne o de da akwara no fa ne bra oh no akoyi he ose tama akwara no intensive care unit enie ewo Holland wahu so intensive care unit Holland sofu maame na kodi santro no won se sofu akum nipa de na sha asase ase sofu maame nso akum nipa o certificate so am na death certificate meanwhile the child is not dead
What was for mammy? I feel mammy another brochire you. And I'm saying, I would have crano, wouldn't it to a dacabemo? Maybe yakra dacadiachero. Now, when a mimaya you who say, Sass of mammy, no sad documents when you now. Here, ho. Also, time I know Mugua crowd see an operation no any or the way you now tender as exhibit evidence at the Magana Police Service CID Domestic Violence and Victim Support Unit. Where I have say another one. Sir, me you me yeah was had you say COVID-19 kwada na ye kuomon kwan e UK any Holland no. Here, very well. Above came Judy. Enti or the picture we come Sunyani CID. Dofsufo say or the dark one Holland honey honey. Yo, what the dark one Holland? Soft mammy no. Would you say, oh, you didn't yas honey my way, you know. That means me, ye then, I miss me yan near my way, you know, me chin set or bois, and just saw the dark one Holland. Or mother dark aqua who are the having. Ya did Holland, Holland, you knew, Holland in Aquarana, the baby Scott to come out. Baby Scott, the day money. What I say? I know this, sir. Death certificate we can who say aquada mo nti ose aquada ni wu ye no mo akere mdo ko to Holland zuni John mo Facebook mi yi akere wo am wo hunu de sofo maami bi eti sunyan ha se de sofo papa bi eti takrade a watch kekos to say mankesim watch ni padasani akum ne de na hyefom no saa na sofo maami bi nso ti sunyan ha wa kum nipa e de na to certificate to say wa wu aquada ni wu ye ama ya chino. Na ya chino no masem ne se wan fa for maami we anko court ama no civil and criminal charges avehwe doctor na sofu maami no e kan se o ma no death certificate no enie your friend Dr. Renaldo A. Karandan enti fake doctor we originally onye fake. Ena sof mamene se doctor we na sign death certificate. Ba me ye me hwehwe mu no, me hunu se doctor we oni sa hospital ho pacho ko Facebook internal medicine hospital specialist or Good Samaritan hospital our business Italy Holland or ho na sa Dr. Renard A. Karadan no Sagana kameka sebia or your regional director of health. Enti baby or one woman sign death certificate. So be sign death certificate. I just say what the call ebia kwetire. And our district hospital no must sign death certificate. Enti sa death certificate na so for mamini design ya or the command regional CID. Any divisional any doves to force akora no death certificate ni no. A fake death certificate ya. Doctor na ni din wase no abafike fam ko death certificate na ye no na me nchiro he doctor ni din ye Dr. Renald A. Karadan hwo so wa hu afi fam ko death certificate no na me nchiro doctor ni din say doctor we na sign ye me hu doctor we on sign death certificate e was sa ni status no he fam ko signature ho abafike fam ko signature ho baby papa na na wa hu signature no aye Renald Karadan MD meboa enya doctor na ba sa doctor we mi ankasa me investigation free no o se da bi onye sa certificate we because he is above signing of death certificate according to Nikrate why 31 years as a medical doctor specialist so he doesn't sign petty I say wakache doctor moko de say on me wo pane no watra sa and a honokra woman sign death certificate. Enti so for my minute de fake death certificate. Apart from sa koda ni muye no or the fake death certificate eko tender as evidence. E was Sunyani dofsu. E was a police for Nsem. E ma police for so. Woma ye hwehwe mu ahunu say ampa okita death certificate a fake akoda no enwuye akoda na da ho no. Me dey see we part 1 on Sofu Mame no. Some more na so ndin. Meboa. Some more no ndin. Meboa. Baro ye Sofu wosunya, Sofu Mame wosunya ha. Obi akum nipa so e wicked. Na we say yampa. We and a yampa. This document is tendering as evidence. Mame we ya make kan ho asem no. Oko drops fo ase ye. Mo ye
parade, identification parade is a parade, including Mameno, Sof Mameno, Nikunu. Oye adwuma was Sompa government hospital hono. Or say enye hon so a me correct no ma kire ba bi but media me we mu kire say Nikunu ye adwuma was Sompa government hospital. So ni I will stand for correction. Na Mameno wo ho. Ne mpana na wa American representative wo ho. Dwarfs for mpanifo wo ho. Emma Sof Mameni kunu so ti hobi. Emma o confess say ampa documents we nyina ye true. Na wadi ntrachire Ghana aban wadu ntrachire posifo ehọ na ogitum se oni ni kunu ne na nyima kwada we na saatam okoshi aboga no twe ne mpana no na onyembosome miensa na osanso ko dwem ma o ma aboga no ma so hude atian nti opacho enti ehọ no me hwe mu amaye kire se wo mo chi ni kunu ni tum Emma enyini jobese no num na esesen ko mo chi oba no but as konti o man chine de eno so me kire mo chena enti CID panyina asen we wa Nsem no wo so be kire ma de konti a mo chi ni kunu ni tum na wa kire ma de konti a oba ni momo a odi sa certificate we din tro kire mo confess before you mo amfa na ntum na da very day no koda ni fie no CID pa mo cho ani die kwan so mo so be kire me because any kunu no mo chi ni tum a na ada samba wan charges be say a abetment and conspiracy of crime or a procreation or a dia what I say sas of mame corona ena one akwada onya nimfihye du ensia misusu se one na twempena ne text messages eba aye no enti eno su case no se anya procreation ebeye seduction seduce another enticement ana compulsion ana sexual coercion ana sexual victimization ana say non-consensual sex ana say sexual victimization because akwara ni nyamfinhye du enwotwe Bishop James Walker Majo oh yeah there Fancy one. How many bishop and Casa? Okay. Hey, soft mommy. Hweye na mankasa na wotwe santwe ni bi mpra. Hweye na mankasa na wotwe santwe ni bi mpra. What? First now you boutique no. First now you boutique. First now you boutique no. So okay. Camera na American ni de brown no. So waton. Ompana no camera no. Nipa na aton man no manya ne number wa ha. Once one for papers an koma no. Okay. Camera no. Camera black na. Boga ne de brown no. Wo de kwachira wo maame a. Eno papa obrekuma. Wo papa frɛ boga ne sɛ we na odo papa ta wasa afini onya nhwe wonti no. Camera no mumpe jeep. Oso mpe camera. Wo wanye mboso no miensa wakwadue mama boga ne wada wakita baabra kwadi turo akere posifo no wo ka kire maame se we na yai na onhwew nti me woni me anyim na upebiri ya patamia wo si camera adan ya so upe jeep. Okay Mate no problem na dia pem ha why wona kwadi turo akere American boga ne se yaje ubana to hospital regional hospital enti na wotwe bia no 270 million. Osi akwara na nya cancer. Abofke hwehwem o ma ne mpana no message say or block on the lie. Na every week bia amfa ayimum e wona yini so hwehwem ma me. Na me ni bishop ni nkomo. O de sompe di agro. E wase ho e wa scrolly ukwa bo say o say I'll block your lie. I'll block your line if you can't give me 1,500 every week.
Bishop. Oh ya there. See kwasi Joshua. Baba boy me 10 minutes bi na me nkora me hombra sisi ya. Bishop ya mompa ye na me fanya sie na ohwe akiri ma me ba sisi ya. Yada wasiwa wedding kunim ene anwumre yi. Kosora be sha emani fa ni monyama wo Jesus Christ di mu. Amen. Amen. Alame. Bishop, ochana betena se. Nyame adom e chena betena se. Na obetena se tam ben anopa no nsia no matena se. Okay, ochana no pa no nsia. Nsia no matena se. Na nipa na ba ahoboa ben na onye ohaw kodanda atete problems ben na onfamra. Problem bia nipa hia ho solution biara. Say ye honam ne ho homa fam nyinara. Nipa ni nto anamo na omra. Oba nyam be fe so age no. Why am lo? Bishop, and somebody cause we are so na nyan. Serious. E bi wu. Do ne kubi. And I mean no kasaf ye pese ye kasafa heba ho. Heba. E habandru. Munni duanaba. Nyemfa han ne sayare. Ensayade. Oh say in the wisdom of God no. Nyankopon hunu so obeye nipa. Okay. Into 1 Timothy chapter 4 verse number 4. Ose ade nyame abobi eye. Na Nyankopon nim so obebo nipa. Na obo nipa so nipa beko haw. Nipa beko amaniem. Because yebe didi, yebe nom. Nti yare ebeba. Nti Awurade ma ye ni ebedi no. O man de be say ho yare. Nti se ka yare a, yare ne reason e wo mu ne say ye wo honhom yare, ene ohunam yare. Okay. Ye honhom yare, ene ohunam yare. Ena sa yare mienu ni nyina nso yade a eha nipa abrabo. Senti eha nipa abrabo ne say unya honhom yare a ekum. Hunam yare nso ekum. Okay. What you say? Okay. Na ade ba ko nim say enhaban ye wo nyame bo ye nyina no. Uyi haban no 11111 a a difference 77 million. Haban Yankopon ni haban ma different 77 million. Na haban edi kan ne friend na haban hene no. Okay. Unuma haban hene. Mbacho de. Your friend gu akuro. Oh, common super. Was it? Common. Common. A powerful roof. And I haban hene. Haban hene no. Topmost. Inti sa en haban na Ewurade Nyankopon eboye na ade ba kwa so tia sense ade bi enyini no. Ade bi a etumi enyini no. Ewom. Okay. Dem chota. Ade bi egro bia wo ete kasa nso. Itu hwe mo a emo te kasa. Because omunyini. Okay. Ena nipa nyini. Nti nipa te kasa. Edua nyini. Nti edua te kasa. Enhaban nyini, haban te kasa. Okay. Ade ba ko so tia sense enhaban na kasa na nyame boy no. Or the spiritual component no. Ahyehyɛ haban ni mu dada. What them try say? Ahonhom awurawura haban no. Honhom no wo ahonhom ai say enti na nyini no. Okay. What you say? Honhom na ewom ni enti na mani nyini. Ade a entumi nyini bia honhom nim. Okay. Enti na aduane a yedi edua a enyini. Udi ana ma nkwa honhom. Okay. Dem chiro to mase. But ade ba ko say tia ase ne say. San haban we nyina no. Nyame de dua honom se yede benya yaresa de nya fa ahudie. Ne yakasa yaresa enye obi a wayare da dem nko a. Obi wo nampa nso yare. Oyare. Ba ne yare no ebia ye hia. Ne yare ebia ya hokyere. Ne yare ebia spiritual marriage. Enye yare ya chi nipa to ho. Okay. What them chance? Obi ane ne hawo. Obi ane ne hawo. Nti san haban we nyina na Awurade Nyankopon abo no. Yare ebia wa asase we su bia na duro. Both spiritual and physical. Okay. Nti unya spiritual one no. De ebia nipa ne be yusu ho no mo de bedwale a ebe pama honhom no. Ene ye won haban ni bo so ko nipa ni mu. Na tu honhom no so free nipa ni mu. Dem trot mase. Ena say physical nso a Nyankopon nim de ne nyansam no. O sa component no so o sa niam ni mu a wo yusu a eboa wo. Okay. What dem try say? Ena nnuane a yedi na nkasa nso kra yedi no. Ye de sa honhom yare ye de sa honam yare. Nnuane yedi ya. Yedi ya. De toto kwa no de ye no ofie. Nnuane ankasa ye nnuane a ye de ba fie. Fruits, vegetables ne. Sa niam ni nyina ye de sa yare. Okay. What dem try say? Ba de ba ko o say tia sense a de biara honhom de akire no. Ne te ye hu. Eti ne nanam se de o kira duro no na ete. What dem try say? Ba de ba ko nipa nim ne say obi asori na ye ka ahaban bi asam kire na no dimire ka ekote.
onim kwan fa so te wonim kwan fa so te no ena wonte ahaban ne kasa ena asembe na wokọ ka kira ahaban no ena na e serious no enti yete aduro se de wonim na yente se de ya kire because ahaban kro na bi etimi sa yade ahodo bebre wonim se ahaban bi te se adede nkruma o se ewo aba bi wo so sa wokote wokọ definitely so do se nifa na bete ba sa aba na wo so no sa wote na aba ni biti aba na wote na aba ni biti etofom na wo yo ba watwa wo wote ahaban no na accidentally na aba ni biti etofom a watwa wo onwo bio but yakasa kote a ohuna epru ntudu apeka kote what dey better say enti ya wo niema bebre wo honom a ewurade asiesie di ama yende se emwa yen but wo hwe asade na be hawo wonim ho kwan okay enti asade na be hawo hwade bi te say nyanya se wo hunu nyanya te na kote nyanya to so mienu abe hia ni ba sa nyanya na so hunu ne te so a ebeboa wo enti Jesus ano mo nyina wo me ya kirew what dem chance enti se obi kirew san haban ne ho ne ma ka kire nipa nan kata sete mame okay na se nipa no wo ho nim dia bebresen enti man nkotem ma okay what dem chance anya saa dia a enya ma nipa no ma wo time sa time say na kote nipa na so spiritualist so ka sa time say na kote a onim sa saa time na wo kote no nso so bi antumi ma anasa hunhum no obetuma ba protective okay anoba be kan ho ama makote different okay ena bi ahaba no kote kra nsem a wosa woka dem trot ma se onim say ahaban ni ahaban betumi asi ba bi fa konso no mbotwema nso na wanju wo montem ya won haban bi wo hono ma wo kan haban ni nyina bo ma powerful pa by the moment a be kan sa haban ni nyina bo mu de adure nyi nti ebi ni bi nhia gide o separate no okay ewie na oposa ansa na your words abi so wetumi aka ni nyina bom na tumi ni nyina atana fa ko oposa we different na si ho different uwie na waka asa no waka nsuo na bom but the moment abeka ni nyina bom ade ba kum so obeposa no wodi adwuma enyi oh wow oh de metro na say better ena hwe banchin ya yedi na haban very powerful and so see edi but okwa banche no ya hwe ebi nsan ye 5 ebi nsan ye 7 ebi ye 9 banche nsan no na haba na ya chichem sa ebi ye 9 ebi ye 7 na ebi ye 5 ai sana de nkuruma so te what you say but the 8 no sa 8 na ewo mu no 8 ni yemfa nsa yare de emu achiche 8 no yemfa mpama hombone be de 9 ka ohun se de no so de eye nti se ka chose kote bancha aman fa ya de na wo kona hu za bancha aman no na kote tibia why mistake so de ko ya no 7 no ene ye de spiritual work 9 no so wo de eye dia me chot mase enti se en haban na yete no eni numra na yete no hwe haban bi wo ho no mase awie pie foforo a e wo yale a wote ye besa awia no beto mfimfin a saa yale na wo de say enko na ekoto onyum ena awie ekoda so e wade ye ndi se dia anopa de na nka wuhia ena akote na nwumre enye oh na san de ani obeka se duro ayi ade ne ya kire onu tum minim by tum you eya adwuma because of time na okote ye no okay dem church ma say hwe tamiewu for instance tamiewu o de ma menye ba de ye befa so ten na menkire tamiewu se dwo to esia no obi ye wade wo tamiewu makoma 7 na odi dwale ade ne ye kwan fa so ten no na wote na odi dwale na sori anopa tututu kote baako na wo beka sagusu se mimi dwo nipa biara menya ne bone na wotu nani asim so se ade we nya me no sem de tu jama me bo ade na dane ma no fama no 12 hours pepepe e be san ko nipa no so quick action okay dem jot ma se ansa na wo wi a wa bete tami ewu no baako o krada na wawe wote no wawe o krada wo wi a fa betena wo mu aye tumi na betena wo mu what you say nti otan wa obewu eni ni din na mu nti otan wa obewu ba se wo hunu sa niam we nyina ebesi wa fichire kwa batu hu faso dia e wo so dem trot ma se
high blood pressure ai obi say bia ha manfo ha a shoot unum na do mpacho de enkuruma oh nkuruma ya common nkuruma ya opa branding nkuruma ne so na ne totorotoro no 4 minutes gramba ebe bad normal bp na nam high na na me ka kire wo nkuruma nsuo tentan no wanom so wuntumi nso a twetwa nkuruma ne gu nsuo ne gya si wona nsuo no nye toro ebe ba form sisi a ebe ba normal na wo de batunim say obia so ni wonni sa yare ne nso a ehu hia say obeye na unim so wosa na aduro eye kokonte ayedi osa na aduro pa kokonte ayedi ordinary face the war ya kokonte ayedi ena ayi your friend say aburo pensen a ayi mafin bi ne tu aburo na no ai soro no esisi na pampam na esa akasa no aburo flowers na esisi na pampam osa aduro no powerful be kwan fa so obeye no eni asem okay oh dey mention say enti se wunima no bi ho no ma obi time frɛ obi ofon so na nipa na ka kire no kote aban we koye we nipa nsem ye anye enyi oh na sa ne yade ahodo ya hai ni nnuro ben ye pa o ennuro yare bia tetia so yare bia ni asase so na duro eni aban mu ba wonima na wonim what you say se me kire wade ye de sa esa wo ye mbehyew papa 8 na me for test ni bi me kire wa what you say ya kire wade a wo betum de asasa ayale na wo ye mbehyew bibi kitikiti bibi kutuwa bi na de niema mienu miensa bi afra ba sa de ne se ye kire wo se dwo we ne de yama wa wonje onje oh de me kire ase hwe ekuro tu obi be 5 years na ekuro na enko unma de awe mpacho de abrodua a omodi apepa omoto abrodua ya ye tutu abro na frisi ne dua no na omoja ato wo no ye wo number bi abefa wo fa de begu portum wo de besi gya so ama na hye ehye ya no wanyam na odi ade bi ekura to obi aya enko abrodua ye tutu atu agu bola so kosesa enya bola so de omodi apepa omoto oh yes ana yesa ko hwitim so ntu okosesa o de peke ye wona ma be peke o peke wi adba begu portum te se bia nsia anson ana bia miansa e wona number papa men kan se example na me ntu na me tell say wona number o de ba begu portum okay o de gu portum ni mu a chi eno a portum be hye na ama na yituntum nyam ye wa aboa bi wo honom fa sa aboa no e ka ho na yam fa chichiri kuro no so 3 days sane bayinfo kora na di kuro nto ho kuro na wu oh sade esite ye hwe ye wo dua bi wo honom obi o se miti paa me paa ma ye enko ga unya sa duro no na ose eno ye de wansanati miensa ene fara wansanati ai miensa sa wansana no so ye mfa ntoma nku no giro de praye unyam ni ti ne fara na ye de sow na enya fo tri no a ayera edrun we no ko ti ade okay enti ni nyame no odi niema bebrebe mben ya sa niema na ben no ebe boy ya brabo but yenim na enyo bia na wo hu bia nso unum se wa haban bi ni haban bi okoka bom pe na soja edi enta ti jam hu sa edi na ede di enta obi ti meti haban na odi kosu ato so na aben nim dia me man ni what you say enti nyame de tumi duadua sa niema ni mu dada but your observation no ya adwene nkoho yenim hwe unim ade aya first no yesi ye nananom mo kwaje atia duro atia duro unim say haban taw tia obi na nipa no se bia me fan se dwo unim ya ade na me hu sa ade na ba yem nya hyem na metia hey obeto fom sesi ye gira me am sam de me sabo ansa no asole metia to aso yensa bewu to se metia won be na ne ma hye no ni obu ahwe metia obebu ahwe se tuo ne kuto ne kuto obebu ahwe aja tuo no eye haban anu so yakeka haban bom sa beta inti se unnim tumi anya medidu haban mu a na wote wo se me wo yale ani achi ayi ni eduro ana me wo problem ni solution every problem e wo solution na je se wo hye nipa je na wo hye nipa nyame de hunim de ama no haban ya yete so woni bebie haban bia wo benya honhomani
Haban no ho. Ya wa haban be friend me. Papa ye bia no akire me no. Me nkire wo. Timment me. Timment. What you say? Haban no set me, so ment me. Ano ya den. Akire. Okay. My Bishop James Walker, Bishop Dr. James Walker na enwumre ye di nkomo yi na o kire no mo bebre sa no ma higher na aye kwankro no kropa ne se sa solutions ebe ye pa etetere na ho nso enim na yaso de chini sa o he ya na ho nim de na eni wow na hwade for instance unim se nipa ye bo odua na opese dua no ho towa o so gya nsuom na mowe se ya bo odua ai na bia wo hu se dua no na haw ai aso gya nsuom nam te se nsuom nam na mo dani dua no kla obewu papa den e bia nya nsuo ne de bo odua ya de ne bo odua oh papa say timi de kusua bo odua na kusua de bo odua de frɛ hwan ene kyereme enye kusua no na ekum nipa no kusua gina ho ma nipa nkwa kusua aha nti kusua no de abɔ ho ne kyerɛ sɛ wo nkwa no abɔ no wo nkwa from Nsem okay de am trot mase but etumi bi no frɛ no de kusua ne bɔ ho what you say apart from say obi di nsuo bo odua no ade a nipa betumi de abɔ odua biam ya agrada okay ai ano so ye ba agrada nso firi nsuo mu na eba ai nsuo beton ena eba afi what you say na say sa agrada na epa ya aboba na eba no eno so wade ayeye bambo ye di manipa eno aboba no ye se ewura fam eno na eno ye de ya ade ma wa udwo so obi ko gina baabi na obo odin pe na ate grada na tia besi ahwe ne ye furo ma na tia besim bibia ntimi nya ohwe nipa na ote wo no sa try teta mo bisa tia si ne so na kunu aboba na ewura fam aboba na afi won de bejira se enti niema we nyina ye solution a eben ye enti mentena ho nkase nyame me yale we de ne bekume ene nyame apami nyame onpaaw na hu wote woto so na unni ena untu anamon ena nkwa na untu anamon papa bia ena wonfa nyansa ntu anamon ade ba ko enti ase so kan Psalm 5 verse 5 a o se ojimi for nyina nyame anim wajimi a unyina nyame wajimi antumi nyina nyame anim nti obi wajimi bi okọ nyame nche onyamoa isa wo de nyansa jiro de nyansa tina Solomon bisa nyansa ni nyame se me de aka nyina aka ho cause nyansa na me de makora obi nya saa ne ma no nti ene me de ama opreko fa ni nyina wo de nyansa be pesa no mo ni nyina that's it na wo ni nyansa me de ni nyina kora ma wa obeto ogu ni nyina be firi unsa nti o se ojimifo eri nyina nyame anim ba jimifo so nyame ne bɔ no ba yare nso nyame ansa ye jimie wansa jimie dabi otumi ade nyina ye ba jimi ale de wansa bi wati ase nti wajimi a utumi nyina nyame anim nya ade o yusu kra omo nyim nyansa enom ko nyame anim a nyame je wo what dem try say aha so ye difo obi wo hono oben wo say ya wo hwe nipa ne din atum say wi wo ye hwe na kra enye because wajimi oba na nkasa no hwe na appearance nso wajimi dada nti wo kire no papa kra o hu na waye na wonim say obi a wajimi bia nso no spiritual wani afra ojimi wani afra obi a wajimi no o say o kan Proverbs chapter 3 edebana o so ye woni nso nyansafo Proverbs 3:7 de ko o so ye woni nso nyansafo so obi ya jimifo ye won kofo nso a omo ye omo so nim bia san kofo nso ya jimifo hwe minim ho ade a wonim na bekum enso bia kra de keto e bi minim ade a wonim na bekum nti ebi mu ye omo adwene say ena mako school se ba huhu masama masafa o tole tro ne ye de ma school mu ne koto nchen oh papa da certificate die kit certificate na ye gini atitima na nyansa ansa no da bi certificate ne dia dance say na certificate ne free one ma nyansa wen na me chewa say oh set ne dia adansi dia masa ma menwene mo certificate okay ye do nyansa nyina gu e4 sheet so say en na e otumi enie okay enu tu ye champion okay masa eba spiritual issues ai president a yedin wo ye minister kan wanutum wo ye professor kan wanutum ka obi mo degree no ko gina illiterate danim obi anko school da so no nkere na de okay asole no mo ko no asole members no akọ school dodo cha asofo no
Obia ko school do say. But I didn't know no kwatena so for nasa so for nkyere na de. It means the only eno no. Into the best spiritual issues are yemfa degree. PhD, diploma, embassy in Tosca, young Fankong. Joe, the other dress, Papa, but now my Obi chain our picket. Na, have a and the monocracy. Matthew 11:28 or so one was one so brain or come on be riding chain rather better one. Okay, so be empty. Medium man, please. Yes, I can. Yes, you are right. Okay, so be empty. Medium man, please. Yes, I can. Yes, you are right. Okay, so be empty. Medium man, please. Yes, I can. Yes, you are right. Thanks so much, Anity. Those partners, name out for zip, can you do? Not sure. What's more? What's more? Say the Bishop James Walker, Simanunchi me wafa Glory Gas. Or magazine. Wafa. Tesa sorry. Tesa me to so anoma sorry. Nyami shira one ma me akua 1. Nyami ya adoma jo ochina anopa. Mon frɛ papa na mame. Your friend wo yeji no. I live FM. Good. Okay. Because men tell me one. Sofona or Facebook no. Dear, yes, police for action. Yes, the issue so I could you the passion from us as of way. 300 million. One of the last time or say or buy hobby who won 300 million. So for no year then who say ne yerketwano aba Cape Coast. Nti o we interviewer ombra. About what I say. Okay. Mentiase. I know dear be na ne yere no. Gawe, ni sister pani na on so phone ten. Be na on born amani say, "Oh, mini akra ba." By interview. Ewo ahanti. Yes, anka for yes. That's. But what you wanna say?
better and do watching a friend no there but sana misusu okay ha bi one ne yere edi ne nua no komo sana misusu na what if for time no so cool I say mama time so ne when first of mama dey nsi ha on we part 2 mfa nkonkon ha mfa nkonkon ho but mama fa we ntwam wonim say sofo mama no time wa wo mo ka say okodi ntro kire CID for Sunyani ha say sa death certificate we no akwara no ko Holland wahu ana police for busa say ko Holland dia ene my flight e de akwara no ye den e koy so what I say ana sof mama ne kofa eye Ethiopian airline fake krata e de be kire police for no police for no so wo mu hui some intelligent wo mu hui some trained men su mi hui yes on second bi ana fe wo mu ka kire ne say sakra no Holland no ko wo Holland no watimo provide death certificate na da ho de a ana e fa akra no passport na wo mu ne be fa ne call Holland ne ye den ebra besi na me no e ka say no sofo maame na o Sunyani ha atroni kwan no so ho no wantimi amfa akwara na hwe Facebook o si wawu amaya deda no Holland no ne passport na wo mo de ne call ye no wantimi anya den amfa nko but me provide Ethiopian airline fake certificate e kire say Ethiopian airline na e de no e call Holland but we investigation so I just so free ha wo u free Ghana ha e ko Dubai unse ye ni straight plane I do ko just oko si e wa ada say Kenya ana say any other country na uko okay when so the oko do tro say alupre no fan here straight to Holland Jose enti abofra okay you chatai Ebi ana chatai from Kotoka straight to Holland okay enti nyame ya do ochena me ni papa no a na honest of mama no etwe mpana no boga no ebedi nkomo oh yes de okacha nsa wona na wo akwala na wu no good akwala na wu no akwala na da Facebook da ka mu so person dey ne ba ne di nkomo a nti otwa plane ticket free UK America e ba ha obeduru ha so from America chain so ma di akwara na to regional hospital na oxygen si so na wo mso onfa 270 million embra that time ne sa transaction we nyina papa na ye atua o bedu ba na papa na say aba aden na den na akwara me ne na no wawo mami hu na ompese me hu no kanso de no na sa odi ka ba sa me de hu kamere me de hu ska close to 10 billion ene wa ha no sama ma ayi no o tena na meyi transaction na be kire name a e what transaction no so time a odiko yiye wo hu na ma kire the real name of soft maame no eni ni din a nyame frɛ no no eni o so frɛ no ho soft maame no what I say na ma kire wo akwara na oda ho no o di mienu o two birth sets o two birth sets when one death set akwale oda Facebook ya daka mu ya daka mu no dai akwara na nkasa nie abafike mama akwara no akwara na nkasa no nti we fake ana we fake ya minya akwara ndi aha ye fake ayi o de ko kire ayi CID for say tama na o yare da Holland we Holland ntumani o de wa o he ko Facebook Holland ntumani akwara o da Holland hospital enie akwada no nkasa no ene de wa hye no coat black bi na wo mo abon tie kama bi no akwada no we na ye fake information infographics or the ma police for no enam yenom so binom ma wo mu nyaaye akwada ni this is akwada no wo akwada no ne hu fe akwada we enti na nyame ya adom a next month BBC boga no every USA eba eno am kan de mo adwena nko na so ba ye pathology test say DNA mo adwena nko so enti nyame ya adom a next month akwada we a okita two fathers no
2 names, 2 birth sets with 1 death set. So, boss, akola we dey etiase. Akola we etiase. Facebook is here. Otiase. Omui. But okita 2 fathers. Okita 2 names. One of the name no bears the original father. Sompa government hospital no. And about name original father. No. They are all 2 fathers. No, fake do you know the idea back on papa? Yes. It's fake another name no. Another fake name no. Yes. And then Nkredin no. Nkredin back wom. And ne papa back so din B wom. B. Boama. Say B stand for Boama. B stands for Boachi. B stands for Bismarck. B stands for Bernard. Henti B wom. So what I say? And now Nkredin no so no. And it's J wom. It's a bit my Jerry. Anna Joseph. Anna Alote. John. Anna Junior. Alote J. So. Alote. So what I say? Junior Alote. Junior Alote. Ejakora we no okita papa form ye no. No okita D me no. Okita birth set me no. And akora na onwie no okita death set baako. Nti original papa baako. Original papa baako. Fake papa baako. D papa baako. D papa baako. Fake D baako. Fake D baako. And akora kita 1 death set. Onwu ya ba okita awubodin. Akora dachi wasa. Akora na dachi na mi su no. Akora wu ye. Ya death certificate. So wo. No fe. Ajabo go Facebook na hwa akwada no. Boss, Mrs. Susan can net for nkasa. Oh yes. And then be more time. Oh yeah, more time kakra. Na mama mo ye ahwe for mo hwe wo YouTube. YouTube ni die nyezi na. Sa, ene papa na YouTube for na surprise me pa. Yes. Adwuma na mo bona. Yes. Adwuma na mo bona. Because omukura shoot chain Facebook. Hey. YouTube for no. YouTube na shoot to Facebook. Chain Facebook Sisi ya Sompa mo boy adwuma. Yes. Inti no. Oko YouTube anu abo Sompa TV Ghana. Okay. Sompa TV Ghana. Ene ochina de one way be twam YouTube. Yes. Obi you na ko he. O sa. Ele go Facebook. Any YouTube na streaming. Okay. Because ochina na nkasa no. Me ni akwada we. Ne papa no wa America no. Ebedi nkomo. Wow. Okay. Ade achi biewa. Me ni akwada we. Ne papa no wo Ghana no. Ebedi nkomo. Ochina koro na no. Me ni akwada we ne sewa. Me kan sewa na kire se ne papa nua ba. Wahu. De so for mama Sunday voice man say awurade wahu. Me ni mama ne bedi nkomo. La omo ai. Na akwada we no. A oda ho no. Me ni ne nana adi nkomo. Unim ne nana koro. Akwada no. Mene akwada na oda ho no. Ni nua panyini papa bedi nkomo. Okay. Mega ida bi nyani nua panyini papa. Mene ne papa ketwa ba ko bedi nkomo. Okay. Ne papa ketwa ba. Akwada na oda ho no. Nyawotre. Say no say ni papa for ni emi no. Real one and a fake one. Nti ni papa no mu dia he na ni nua ketwa no bedi nkomo yi. Akwada we na ne oda ho no. Ne mama na Yusuf mama no. Wasanso ni akwada woni mfinhia dunwotwe. Okay. Chimpana. Okay, and say no kurasa wo chimpana. Akwada ne papa. Oh yeah. O ma me papa. Papa for me ensa. Oh papa for me ensa. Directly indirectly. Nti me ni akwada we no. Ne papa na woni mfinhia du enwotwe na Yesu so de sof mama ne chimpana na ehun messages no. Me ni akwada no. Ne papa bedi nkomo. Na cross bar family ko mu na wo de ni to say. What I say? Nti nkoma achi na be koso no. Se network dif eli de ya. No afeli. Nkoma be koso no. Achi na be bom kokko. Na achi na koro na me ne sof mama no. Na kwada ba ko na ote ne nchen. A wate ne ho. Ebedi nkomo. Nti achi na Facebook ne de. Na ochina so na meyi night wear na one akwara na oni mfinhia du enwotwe no twempena no o seduce no and of seduction o seduce no ebedi enkomo na ade ba kwa so hu ni se ye wade a didi adanse e wo seduction mu so ho enti se eye no kura se sa anema na mu yi no mo friends emojis wo hu emojis ni images. Is it open there? Emojis.
Any emojis na ebi a obiti na so bi sun ne as a toy this ano. Na friends no. Emojis. Abofke ko ha message bi na obi di bi ama. Na menkyere no. Se ayanokura se. Se ayanokura se. Akwara no ni mfinhye du nwotwe no. Onya 16 years one na da mpasa ne mpana no no a. Eno no ye frɛ no non-consensual sex. Non-consensual sex. Your friend no non-consensual sex. Now non-consensual sex no. You what the did dance here. Or say other evidence that prosecution can present to establish a sexual encounter which was not consensual can include text messages, emojis, messages, other communication between two people that encounter relationship, photographs, videos, etc. So what I say? But they make what I say there. Inti sabrantians of mamene ne die ampa. Of for soon and any year then a die. Only die abra kwara dwini nye den. Any who be 18 years. And no mremo your friend non-consensual sex. Wow, sex without the consent of the co-partner. Inti abasa the only thing that you can use to prosecute nipana oneno ye ne die no text messages, images, emojis, communication materials which the odiba any bi no nkitahudi ekoso bitun onene ntamo no henti sa akora no timi proof say eyampasa sof maame na nimi di sa nkomo no a e na oneme die a ye de sa akora du we bobo no say onena ye non consensual what sex. Yes, I to me provide enough evidence yeah. Just say images ni emojis ni tell you hwan ya ampa. Na say obetumi de sade na dia dance we court sa ampa. Mo hwe nkomo on me yeden, oni me die. Oh boss, na send me messages, WhatsApp messages a year wo emojis ni messages ni de bebre wo mo. And I'm so me say ampa. This is enyina so e betumi enyina so. Betumi de enyina so say if it is true say ma me na ni di nkomo de a ene non-consensual sex na course no. Sa de na branch ne e de breye no ye betumi dia ye evidence egina so aka se e de eyampa. All right, but what must say mra na ye fia no 0248 0547 9 David 989989 na be ba cho so pe ba bia ye nton wadwaton de mra wa ahaya the whole we are singing na station back one man say tie we are singing na tie Sompa the whole we are say oba say nton ne ma ye haya samro bia da aka ye nko a e bia hono mama good morning heba Mr. Adaroma Sompa ye wa ha divine miracle power heba e ba cho waje me for the abesne ko 21st clinic for so abesne ko Sarel shopping center Adaroma afe Vodafone for Adaroma fa hobo awrade herbal center pink pack gel and afe Vodafone auto 1 CD 10 CD sabenya 1.5 gigabyte abrochire ubetimi akọ but Ghana had here opesa ofro alupre ba akọpe passion air wo ma ba bebie patcho next week alupre de pata e ba be fa e de wakọ joda ukuoda fieda na kwasieda alupre pata Joycam Roofing Company for other romanti amene uni enkomo de wa homa no so memo adwomenchi ane ye Nsem Sisi o obetimi aje so na wo ka ne seye hello Nsem hello e ba cho odi ka sa free e ka sa free tanoso yentie mo tanoso fo ore mesre wa bete so ti ko tanoso na potential pa tenis nyata ko yamfo ayamfo ho nye melos ya ampacho yo mate me da say thank you for your correction ampacho yo mate etase monka fra why ayamfo tanoso ensuo no me da say aje for still join me Facebook abayiwa no he baby anofogu hello no for so fe no for ni Sisi we say hello. Good evening. Nsem Sisi o. Na okari sinana. Odi o kasa free. O kasa free makuni aba. Enti o ba kuni aba fo. Ayo ba
the fly was Sunyani, bottle papa. Also, I'm funny crazy. Last time I checked, I also, my power, Yama, Nabuano. I don't want to That's it. How many is 0543 989 989 0543 989 989. Maminchia eye mami educhumwa Alex mami uzongo ana mami kona ma akos wo ya sign munyina mutie. Hello. Nsem Sisi o. Na o kan say e ba cho dio kaza free na pa so within the disco the humble kaza free brekum kraso disco the humble o kaza free brekum kraso on pa cho ani na che se panyin de panyin krom no de pa cho ani panyin vich me boss no ya chia no ma me why sasa odu brekum kraso kantanka e ko eye friend say jamdede mo bia muku ha mi do wala odam bibia ginam siku ha da si yentie mo na yentie wa ye ho entoye because eko ebanyina woni oburun senso nsama bia ntiminka binum ba tipsia bribe de amaba bentiminka enkan wodiye ofa ya na wa ama yingina yenyebi in fact ubojuma nana amemra amensan so ba ko esam krofon hia baku abaya hin nana ni bisum awrade pa bet nan kaminta timu say we reap what we sow dia yedia no eno ani yika enti say woku obia dia na yefie de yon when any question what can I so edidi enu nsuo because wonu waji obi nkwa adi afiri nsem bia wonu wo trase abepedi en abepe agen sachira ana na fedi en yenu nana sisi no amma nyamsum ayetin isi no asofo ya yidi bachi binum in fact wo hwe kwanya be fasoa nana me see mesro and the personal and number and tembi so ewo ekunwa ntino mesro as mabumu wati me wi amede me number da se ma menchia brekum abi jamdede okwa kopim kantanka na wawo na ko dom fete nta botokrum na wawo ma na kire se oyesi sampa kwantimpo no so omunyina etie him is life information center ewo asiri. Hello de wa homa so me mo adwo. Hello. Nsem Sisi o. Yeah, Bajono ma good evening. Udi kasa free. Bajono kasa free Sunyani ya masi ya. Yentie we. We de hinu ne de na me kana na mi pa so se no ye chi o ma ya na ye o mo de. Ya de mo ko ma police. Ye chi o no wa ku obi a she form za na ye chi o no za na nke bi same thing ya ne za. Se kuro bi so di anko me. Obi tinje onye sa di ni bi. You are the same day, no, is there Kungu? Richard, why, Richard? So, my men, so then, there were no, so we're going to money for him as if Anchebiani didn't be babonting. And I am busy. Yamishan snake, Papa, woman, mind. Anches of my many didn't be babonting, Sisi. Yeah, one, let us say hello. Hello. And Sam Sisi. Hey, nana you. Why you? And therefore, nana patrol, Baba, and Baba, and Johnson. Mo, Yentio, Baba. Nana, Mamma, about you, and Papa, and I would you might be German audio. Yes, I mean, Chan Master Musa, or still can give you also still in our chance or still, Nana. Mini asami go fair in aya uraho oy a de papa oye hinamba oya hina wa mankasim aya sampa onde nkorofo da kurune de ma hu amane na hinpa no ti ku ne patre no ko ya bende de ka ya wu asmi de mi pro mi to me se nana
nipa obi ba ku obi ka no ye chimi no e ti mparefo no mambra ni ko yo fa so kuru no ono so o ye hini ono so fo na so yan ku ni bi ya ku ni pa ni no ana ni cha ta ti ko ku na ba jai na ana ti do so ni ni ya ko ti chi ni chuchu ni para chef ni no ana o mo so ma si jam e ko sai na ba ta ko sai I will call. Ni pesa na ezi wu na the national south o be ya sa o ba ginu wa sa ya so se ye sa ya o ba so mi ye o bi wo ye gwa pa o bi she na pa nko na e ba kumpe e nya pa nti ni pa ya sa na wu ni kam je kam yan pa ni wo kana ha ka ma sa mra ni ka da na ba ko bi ya se ba ku bi Nira se emra no so nkyeresa enne sei kronfo bi wo me ne beto mo municipal hospital se do mo si abono no chena wo beti ho ensem. Hello. Hello. Good evening, sir. Nsem Sisi o. And I can say, Odi un kasa frame. Vem ko jo usian sa me kasa free afo ma ni so. Yenti o ma hini so jedun totro so yenti mo. Yeah. Wasa. We very very intelligent. We are me pa me tu kwa ko jamani na landing na minimo. Bim fan to me. We are intelligent papa na yenti a we no. Ade di ni say abaya ne de no. Nini ya ne soja ni no a. Soja ni no soja for power check for. Our Ghana here is here because say. And kino na soja ni no the force. A call soften one. Seven you say push in Lanka. A call soften wa. Kabibian to me na di ta. Me an America. What as we so be up to the or so make has na me na. Nam sini ni soja ni no. What in na soja for you so force no. The two call in no soften ko you so force. Ma ya tire. Adiesa dia ka ye sebi ya no dia asa. Medwasi ana no ka bofu bi on ya bofu ya ni tire de sebi ya ni ma ofum eso no fum kakran na o ka se postmorte na sa na ye ni test se de wata akoya ena na me correct no ana no correct no me na wasipa ya mi share why ya ayo basa ya mbraye Bye. And me call ya me producer ebo tape no matem so sa me ka postmortem say boga ne be free abuchira ba me ya postmortem say DNA test ya semo the mind is faster than the mouth. Hello Nana Nsem Sisi o ana kan si e ba jaw di un ka sa free ba che frame ma kan ka tapis nya yenti o sunyan fo Nana nya so fufu do mu ide nya ide nya sam kitwa o na mse so fu ma me kwa de le ide na mi nya fufu ya kura na mo sa si na kura boso na mse na de mi tie mani pia no se ya nya ide nana wa wani da unim no wa o men na da mi pa ma bo ano pe okay ba na me fa sa su ni da yes is no she Mwenye meka mwenye. Ame. That's it. Hello. Hello, Nana. Eno Mary. Papa. Na bra kwa me ne ho ye. Ne ho ye pa. Ne kwan no de tia na tie wa ho. Sa adura po me ko ho. Okay. Yenti o, me ba ho. Nana sa mo ho ye de. Nya me no modaro ma above K wa ha. Ni siama se. Ane ko ti Josia, ni siama na eh. Na so fu ma me no dia na aba ni tiri mu. Ma ni bi e wiki pa o. So fu ma me pa ukra babla u preach. E na udi aguse. Onye se ya boso me nko no, wa mra e wa hu. Ana se sekana ya ne fe. Nkura no papa nko. Akwa ba ko odina ma memba mienu. Ni nyina chi wasa agbo na wuto se wawu. Ade na ha no. O ya boda mana. Me sure. Yo, ana de ne dam na beti na ni so. Nda wase no tia mi na no tia ma si boki. Boki wa ha.
May I say hello? Hello. Nsem Sisi o. Na o kan ese na. Ba jo hwan ni o. So for ntwi ni na. Hey, also for ntwi boko de. Boko na na. O ka say beko na nyanko e. Me ona me ko. Nyame yad mo kira no pa Yesu yad mo pa cho frɛ me why. Mate. Ba cho yenti. Nana nsem no dos. Na enyanwo mo. Ana uni nke Bra Elijah Bob Jabai. Bible say na omo ba adifo. Enti sa ba adifo no ma wura adwuma. Ti say Timothy amaya te ase obi fa ye duma na o fa adwuma pa. O ye yere ba ku ku. O ye popo ye ne bre. Ana uni say the wo ye sofo an ka wo bodyguard. Nanka sofo so bodyguard ye. Aya hantan tane manema. Sana ya ready to the software is. Who say as software do be no ma make say omo ye bad if omo nye nyame aso omo hu pa. We dey koso testi anko for omo di mo afọ. Na wari egu de na anko for. Sana en ready wo hin ya yi. Yen ready Sunyani Sisi yani ya kwa maana kutia the beke abba nanano mudini mudu esremo mudino bai mbese the yin aso fu ni edina ti e mapa akoto asofo dinom ene nananom dinom in fact ye gi ye hu se na ntisi si ye ti yo mo ko bo man eni ti atomic general was the man bo man ti waka se na ria Ana amefa mfunzo hapo. Hey Asemu. Hello. Hello, nana Poku Piesie. Nsem Sisi. Ya mbona juma. Ajuma da se. Abanga ma chere hafu Kenya sinsanka. Mo ahafu Kenya sentro so wa mahini so jedu akorodie. Omusi mo bia muku ha. Nyagro obi aitio ye kan share life. Sa. Hello. Oh, mira so say yawo bono na hafu. Ya hemfo ya DC. Omo sorry. Na sisi ya die hafu chia papa. Memha amadin ka ndekima kasi 2022 besi tamre nipa o makumo bono na hafu ebe buru nipa be 30 bebre enso yentiri wo parliament say MPP ya sore ye kasa ana ye DC atra ko akoma aban adai When they come to parliament? Yeah, day. Oh no, or during an election, who and your generation. Oh. Or during a coin of I'm not so the bank Canberra Ghana, Hannah, Kabima becoming a more minor. So you're buying a more minor crap. Yes, society and you're who fair to it. That then I will buy a 25 years. What now? I bet you guys are buy a man that baby. So you need to now attack a granite and put to one. There's so called firewall. Bye bye. Hello. 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 Nsem Sisi. And how can you say? But your new friend. And another Poku, brother, this I have Kenya number 3. I have Kenya number 3. Yay, Mutia radio, Papa. You, Michia Minia, see Joshua. Nana, now we said the Eposuvia Sisi pa ye day. Nana, Sisi, Omanya Yetimi, MP, beating them, ya soro, ya kukuno, ya nudi see ye chini pano bepim ne update no yen sanka en century ni Ahmed Swale otinifi ade chi ye na ye kuno na na fese abanga bi nso wo
go so Success FM ono nso oko report ono nso no ayira ye hunu de oye na no abisim ye siye a wa wo se yesusu se ye ni ye hunu de akusie na wadawo ma se de usi de update ne ma ye no ya san bombo de na ma ensem no de akira kusi ase fiko ni hunu baabi a emra no egina na eneme de mekasa meka se yesu pam wo hufo a oto no berema nti no ane se wote hɔ a ba to wawie na de na meka wie ni se ya nse ene wo a wo ye enipa bi a wote o mamu agya polisifo mu se wokututu a bɔ modena se ho nkrata asɛm no wo bɛyɛ no waye ni yie na de awe wo ho wo ne wo yire ne wo ma no obusua wote hɔ a na wape wutu a wo balances no mra pa so na de awe wo ho eni obi nya ku wie se pɛ yesi yache no ye be ye hunu ekwan ya dia san be fa so ati se woni nam kwa ye so ya ben dipa nsu nye ku a na ye ku wie emre bia ankova na de ne ko so wi afi yo me de manu be fi me da se ade we be das we Italy ade we ya e ko do Facebook ade we e be das we Italy African countries not African countries ade we be das Egypt no Nigeria no NC wo ho yakosie obi chese obi kwasra ne sister ade na wo twie na yakosie no next training or ko interview about Nigeria crazy susu se ho ehu no ade we bet message ah hello eba jo di ka sa friend sene papa o say nipa dobone sene papa oh nipa dobone sene papa o ai hey nanga sof ma we nana ye se me bompa ya ma nyankopon ma o ni chere papa ubia obek ki na no kura kan so mone afa ho no je wati kakra nju awade veche no so ama wate ebe su tara media mo ye program ni nana dia me kan se abaya no wawu no se nempena ni sofo no a bra ababa wa no wo ko interview no inu aba an ka kire ne se onfa ni kunu no ho ana enu ye kwashia senie bibi wo mu saade a ese so mo chi ni nu aba an ka ho bibi be wo ho eye den na sofo no hu se ne yere keto an eba bibi sa course bi course ana ngurode no asun kwadu sure nana ewiase no da bia me ka se Bible be boa yen by asan dada yen adifu obi mu dada we nya ekoso no asofo obi mu na ehunu funa yen na amma no ma bibiri se trokunkun so aka fa do twesika bia so ewo seka no adentina obi twitwa obi a yen so yen timi nchini nyina ko na yen twitwa no via na ya mra ni ntia o mra no sani trokunkun na mra no so eni ye de to ho de ya na grebe trokunkun so abeda ya oba bi ko we nya ko no tim sa asofo bi atu futuro aguani na de mi kan etato no se program ye tie pa ne mom ebi ba bi a am se papa bi be kasa se tia se ubi tro ana wo kotia eno de me nko hopi ne kakra me kan se sedi obi si yare a yetumi kire ne se ko na koso paracetamol na fa ewi na uti ya de ne be kono sanso ne yetumi kire haba ma ne ye correct papa ebe penkebre o mu ansa me kire haba bi wo obi a uti program bia na wati akoya de se enye adwuma na de haba ya nana de me kan se bia na obi moja fra ashoto a woni moja o but for the purpose of education and correction but the bishop can say ahaban bi wo ho a there are some leaves but into to our the so mate nana on say banchi ahaban say ye che obi say onkoti na eye moja duo kasi so me na me ka kiro eno say won kan nso ama say enkron obi a short moja kura na say we yamwa entowa no kwa nsusu an na haban no eno kura wo de fra banche no banche haban na wo no en on kan dodo bia wa short mu moja no
uchini wa kotoa fiko now the milk na so ama no anamtana moja no wanya moja enu ma bebre wo ha enye hu se yehunu nipa ye wa haban so ho a me kire sisi a do wi a wo frɛ me a wo tena wo ti hye obotonkura na wo foka ka no je panyan mo na wo gina ho no nyame yi wa firim tanu ma we nyina difo binum dia beya adi mo na tete o mo ka ekata yen so mekwa mo bi aba ipa do bone se ne papa Mera se mamenchia kantrofo nyina na menchia eye obua nipa jeresiti mo wo ohene krom na menchia bayipa kromfo nyina ya sansa go besa da dom ofansu ya mere eye kwadwalogo ani minkura nasefo nyina mashima probo na sentie nche meba ho wate hello nana me ma Nsem Sisi o let's make candy odi ka za friend ana me di ne kwa me ka za free Sunyani enti o kwa me we dey me bonus abaso ne mapa mudi edesum bono region ene Ghana ma we na radio eyema region na yunse madia udi ne soil nyankopon tom kosona omo modin na le asofufo ne asofumamefo yi omama ye gidi wo sumukra no ekofom nanso ye be say ho din na mum hwe na be hwe hu yi na ye wo Sunyani ye dikan sese ye mfa se ye hu sufumame na ne santi to tsena ye be twen se ni dini ba be tuja na mpotemu a owo no so no mesese ya na wako so na wakuti ho fonti esanse ekoso enema ba kunyeri ho a mu eye eyi mesese ya na waye underground work so ewo ho kakra ayifa Sisi a we mpotemu a owo no eho so no ehonyo tanti no okọ abun se ehofo no ni dimu so ewo akasa kakra so for mama no ta na mse di na to janji no ochena wode to jawi a okay mbotemu so ubetimi afeki ahe no problem mati ya da se dani ma param disu adwuma da se me no nyina na eye adwuma no ntimu a mutie me ewo Kumase Tabre fufu eye enkasem mu amutie me ewo ofenso ampama me tetrem woma ba besi eye attachment ya mamike ene your birthday nyame shirao na mutie mu wo regions ni the whole Ghana menum na eye adwuma no se wo so te ho na otise bibia sia me de ahoma no betodwa frɛ ye ba be investigations anete otise na mu si bibia sia wa wo de frɛ yen ana say a citizen journalist kakra ofre betro de wa enem kura munim ade no kura twa chan yen nti utwa na odo de asem de yen enye say ode send ya na de call air at once ye be kwa be investigation say na ya tisase ni si wa hampacho de mahu ni nti de twa small evidence bi na ye gina so na yeso ba be ye hwehwemu ese ma police for so te because ba bi o man na duro no say ya nya self protection ade na no edin ano din ye koso wiase no Ghana no brahafo ane de ne funa wuda ha ene nipa wuda ha funu da ha ye twetwa nipa nompe ye yi nipa nompe e wo kyera e wo abisim e wo ha kyese nipa ewugu nsuom onte sampi bia so baka ho da konsosi chama bia banka ho youth chama bia banka ho awiemfo manko ahwe hwetachima ayidi yi hwe abaye oda hoyi hwe ne maame ton fish saa hwe da hwe ayi yamfota no so de hwe ya tinipa ya yina koma ya yini tachrema adanya ne papa yekuyani you see na no hwe be ko junction ho ka abobi pau nipa no yadmo expert printing press adanya we dakatini oye frafrani oye mosini hwe ayi asieye watchman ka pau. You see, chese mobuafo ne ankrankra ne mempem ho asemfo nko hwe ayi company kase ya so me ye wokurum ha sei managing director ne ba na wakofa car na ode abobi pau ne papa wo sika nti up to now case na a foolish case
Bo ho maden wate. O tete o so no beda o light bay fabre me. Na me nim tim nim na me hwehwem. What about man 024 891 9991 024 891 9991 Mamenchia Agabus o magazine one PRO ene mo amwo ho afobetimi afre live so 024 02454 99999 Acho Sisi bio mami 02454 02454 9999 good. Mfasha si mpofre. Oni shall free. Oja Sompa Furniture Works. Also good evening nana. Etie wo Asempa Furniture Works e wo adum. Hey, kuma say very well. Ane mamenchia eye menua utumfo. Na mo amutie mi so wo UK. Awagua, wo ho ye. Aha. Italy, Spain, Dubai. Mutie me mate ba ko se we chief inspector. Hey, sanga sa me come animo. Anthony no say what is this? Nana Kuya Breye Ajiman. Wicked World. Mamenchia daching him manyane tie sound so near from chief. And I say Nana Kuya de makenkan Emmanuel Anthony. Now see they deserve sentence by hanging. How can these people be in this society? Share. Thanos Insura Kwana is so cool to no up to no meaning for the same of Kwai. James Kwame Sambo. No say hi, big bro. Good evening. How and watching you live from Barcelona, Spain. Okay, Miss Medas, Papa. Boy Ima. And also watching you live from Abisim Tanoso. My name is Ima. Good job. Azi Abudu. I'm watching you live from Timban Kwanta. My name is Azi Jakum. Good work done. Mensa Abel. No say good punch them. When I say Roseman Jamfo no say oh sad. Kwame Ketchu no say I'm not Christiana. No say watching you live from Mantukwa. Madam say Cisco the Humble. I say hey, I'm enjoying your host power hottest show. Those who killed this lady must be killed because we reap what you sow. Ayasemo. Also, as I John say, hey, Glory Bono say, assemble badabi. Jamfua Abigail say, please, when will I see you? Hey, Mia. Come to me anytime you are ready. Why? Tete Solomon, also we are living in a crazy world. Thanks for your good works. Add 054 send to your WhatsApp line. But your producer number here. Faustina Santino see me number ni if I make a WhatsApp group no. Ernest assume a Nsem Sisi na. Joshua womo bo kwa do say ya wo fast stories ni nguso ma wo mo. Rosemont Jamfu also please add this number to the WhatsApp group. May that say. Emmanuel Tachino say please add me to your WhatsApp group. Oh my dear. Jacob Bakwate, please add me. Hey, add for the door. So my idea. About your wife, so join a Sompa and Nsem Sisi na. About your bit me the number by a do Ebeka home. Of late, now you have information no enguso. Ya the infographics in na beguso dia mamo. Ya na ebi ehu. Dia na empese the beguso. Na ma requested ya and you see the beguso ede amame. Constance Ajewa, please add my number. With that say, yay, my amana yefe do. Esther Nyako, no say please add me 020. Madam say Hero Rins, no say please add me. Yay, Obin Daniel, no say add me. Isaac Opong, I say are you sure the lady is real pastor of mommy? Yeah, she's a pastor. Boy, say fast, no say please add me. Ya Bernard Ashes, I say Sumpanie. Isaac Opong say hey, of mommy. Manu Bobie Daniel, Nana Poku Piesie, you are too much. You are team. God bless you, my brother. Yeah, Bernard Ashes. DJ Ashes.
Director of operations. Accountant. I say Sompa ye. Hey, ya Bernard Ashes, DJ Ashes. On a DJ no. Yes, Yamfua Gloria. I say what a world. Good. I say. They be also near Yane. There's a what if you had a message. What the message? Yes, we tell me Echo Boy 11. Ochina by 4:35. Yes, yeah, yes, was only what if you're not some penny? Wow, some penny. Wow, you bow saying I am. Wow, who said was some years 20? Oh, I could take careful, so penny. Richmond, everywhere Dubai. Richmond, Tiana, so oh, bro, why? Richmond, Tiana, Sonana, have they caught those who killed Bra Kofi? No, they are silent. Richmond Tiano said, according to the reporter, they said the girl called her sister that the interview did not come and it's late, so she went to some place to go and sleep. And the sister said she called her husband to come and pick her. Okay. Richmond so dear they ever and which is any sister that the number and man no say for Fox the dancer Ghana now say hey atia abusia ekobo 11 my bre ochine nyame ya adomo a e be sanso asore ba nonum na ye wa ha nonum ne fa na esanso aba bebo seke na man san nyina seke e ba cho de wa hwe ne hwe like she maunua so hwe bi na ye hu de ekoso origin num nyame na meka se kro num wa ehu enyame na meka se o kwa Sunday mu ahwe nyame ya adom ochina mema fila efa Agabus only King George of King George car decoration echiamo yemfansi na happy embra na de didi ewura mu yemfansi nyame ya adom ochina yebehia ewo Nsem Sisi so ewo Sompa.